Nina wiko tukana otindi tene samuziaisa wa mutongo TV na mwithukiisia wa mutongo FM ni wachumwa matuku ni 11 mwezi nusu wa thanthatu mwaka ni wa 2023 ni wachumwa ungi mwailu twakomana vai kumbe ni ya siasa twatigana wachumwa mu bitu twaenie kana twekiwaji tukakomana unit wa vikani bana atongo onthe ni mavikie na kuingale koni eswingi umundi twitha twenene ya mutatala mutea wa finance bill kana wa ilovia mutatala uyu ni wethiwe wete kinene muno kwesethia enendi mena mawoni kivathukanio atongo onamo alamangale kwa ya azimio mayasia uyu wa veta mbungeni tukathi maandamano na ayumbe maazimio maya vakana mo meleana na vuvyo nondo metetea mwene ndi kuyana na azimio finance bill ni kuongela mukuo munene muno kwa mwene ndi ngaleko ingi ya Kenya kwanza maiti kana uune musio nondo kavindane kano no wethiwe bena decisions numu indi ivinda yukite matunda mayethiwa mema sio munini wa president Rigathi Gachagua no neni kindu cha muthembosu iyo engaleko cia meru aiwete kana ivindani andu no mone maisha mema maundu momu makwikwa ni serikali indi maisa kusia matunda itina Kenya kwanza iwetete yena numbers vaya mbunge na nimeopetithia mutatala usu wa ilovia wa ngili ile na miongo ile na itatu vena maundu mevu nthini la tukitha twinenanisia va tuvikie na kuelewa nesa kwa kinthini na atongo ile ni namo kwina maundu meokonia nyumba kwina maundu meokonia koti cia mauta kwina maundu maingi menthini wa finance bill nije kitumi twivawe sithia twanenanisia na tuelewa nesa yulu wa mutalatala na kutwa imwe nende wase wa kuni wiva yulu wa maundu onthe wase wa kuni wiva hete mawoni ile itatu kenda imwe 5 namba yotumani mukuve vatende vi ile itatu kenda imwe 5 namba yotumani mukuve kana short SMS na indi mitandao ni Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page ya ERASTUS kitoko NZOMO na ndeni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official subscribe namba cia simu save ukioni anduma radio ni ngumunenga namba cia simu tuende na anduma Twitter ni @Mutongo TV ke @ERASTUS kitoko na hashtag ni Îkûmbî siasa enda utweet ete mawoni wesethia ni twasonga imwe kwa imwe mutatala usu wikwati wa kuthachwa mbungeni chumani keyu muno wa keli ila ni auke kwa ete mawoni tutambania imwe nginya muthia wa Îkûmbî yune na viungwa tulikevo tuvose musakwa na indi dia semwati ndane sa muthenya wa monde na niona monde ni white affair niona na ichametho ngono white na langi wa white witha we musio peace kana move na nikindu kisio muno na indi timu vya nondo akuka na ndigo mothoche Îkûmbîni na babe andu mele kuoneke Îkûmbîni tene katwambie na ba baba kubina kwa kile muzezi amulika nyama zietu ene zia ingine ntende mo kuona yambe indi ndo imwe ni Îkûmbîni. Asante. Yes. Kana kwa ni kedia sese onze na kwa masito akanesito ya kwa ni Harrison Maluki nisa kutre mambo mako nimelete mno wadi ya MIGWANI kaunti ya Kitui Mwingi West constituency na ninyi ndogo ya alaingi katika bunge ya Kitui nendo mungo che Îkûmbî ngana umuzi na nini situ 10 nitu woke la kimu tuke na maana Yes. kwa utu hivi tu imwe baka mubia wakimu ni mwenye bocho. Karibu sana Mheshimiwa Harrison Maluki majority leader wa kaunti ya Kitui na ni usio nyondeni mwegete makoti babusethia misa kwa ukuokua maikonda ti hayo koti bwana mbona karibu sana Îkûmbîni itina wa mithenya kausa uteoneka enende makulia waendie ku asese me Îkûmbî makulia indi ERASTUS wa bi bwana FM bako wa mukunia Kalamu katune na matabia aye FM nukoka ni woka karibu ni mobea ERASTUS na nenda zamana netungenga imobea mbe nundu tuitanise twazianga ya bingwa manonge nundu cio ciathe na mabinda ni ciake kwena mutabania kilungu cha gatatu abingwa ciathe abingwa mabinda tukakomania ba Îkûmbî twende na kumbanya mesakwa na yu mabinda cio nethero ndebonye ne muimana ne na uima wa mwi nengutunga mobea na no mano zunga bitho hata na abingwa ate o muthina wa bingwa na ne asia tembe mwayu na ondo te that tembete that tende na koza ni wamesako na timina kila mundu gwithona kindu ekotini ninya wenyu Fred MBATHA FM na kwie ni mutaalamu wa maundu ma uteti na utongoi na kwa utwambia kutembe mwe na ni kwa detu ithiumina
tuketha tuona kindu ko education Siasa MAITû ndabala mai na muthocha. Haya, karibu sana Bwana FM. Na indi alamu kuletie utaalamu wa MBATHA ni wabika nondo ni kwende tuambia ne maundu ma finance bill tita wabika ba ikumbeni na hiyo ni sene omba ni tie material na monde wese ile ni wa no anena na musese na ni wa mutabia ki utaalamu nondo ne wese muno keneno ki uteti uteti no likile muno nondo wethukizia majority leader ba kikona ki uteti ki azimio na indi mheshimiwa ni nene tu ni uthoche ndini wa kumbia siasa karibu. Na asante. Kwako. Nako kwa masito ntito wa BONIFACE MAEKE musiemi ûYÉETEWA KALAMA ward ila Îkûmbî saku na ndina mupea munene muno kwa ngai kwa wingu mwana ungi ni kana tubikie kunenania o imwe yulua chama ERASTUS wasia yulua maundu ama finance bill ala maetie mutia mwingi anakonye ndio na bandu be mutia ndo no maundu o matena maundu asuma ingi muno ku diatho cha musiaisia ni kana otutembe imwe tubikio kusomethania kumanania na toyosa mesa kwa ondo twasia. All right. Sainde ni karibu sana atongo inaende ni mwamanya atongo ndane na mo mawoni yumo ke makulio ainde MAEKE muno ne sema kwa ainge moyo kule inde MAEKE ni wangalikoyeba MAEKE ni wangalikoyeba azimio ni wangaliko ya Kenya kwanza MAEKE muno aunga mangalekoni ya Kenya kwanza eva ikumbini kwa hivi na kuthila ingi kana ni wa maendeleo chap if I'm not wrong usagwetu not maendeleo chap MAEKE asagwetu na dileganye chama na sakuna chama cha CCU. Yes, CCU. Na CCU to the officially the azimio lakini kila mundetha na democratic right ya kuatia ugo kuni wesa ingi with ya tunyonga makwa ugoni ni kana tu kutethea nisi ti kiongozi wate ya sinu blindly. Yes. Tunaenda ati wala be ugo Aya, na ndi karibu sana na ndiye ndatuambie na nienda tuambie ngatekoni lawi mheshimiwa MAEKE nitwithi tunaguba ikumbeni kuthie ibinda kuthie laingi muno ngeo ya finance bill na ilo unaivaya muthia newi wateta kuelesia ngeo ya finance bill na wateta kwenda kumilia usiola wendeni wa finance bill yu ikule yambeni nondo mutatala uno utwa mbungeni na winena nigwa na twekwatia kule ikagonwa tutwerera tuone undu ikagonwa wethukizia serikali nondo yasia na yumbe ingi mama kabetethia azimio na asia motatato sino mobalokazia nondo uwe na maundu mafoku maingi na maundu ala mekomesha mwenende umuthi nenda tutete kuchambua nesa tuelewe finance bill na indi MAEKE ndio kulio niki ukwata mbao kana support muno finance bill. Yes. Chambe finance bill tikendo mpya na tikendo kieni chukie kitetha kila serikali yoka ni yeta mujadala wa finance bill na tio serikali ila nene yoka ona serikali si account ila sioka ni sieta ikaete finance or policy change yulua ukolanya wailobia no tumikiwa mbesa ila siikuka na dila finance bill kie ya mwako ona last year kwa hiyo finance bill ya 2022 ya 2022 finance bill yaiko lakini ula siikuka siamina kuka nundu kila ebinda no ngina kwenda kwa finance bill nikana mitalata lebangike na nasia chama welo manakana kwenzio o itatu sia serikali kukwata mbesa nzia yambe ni ya kuipa koti national that like the main source of income for government. Yes. Nzia lengine through grants na donations ila inenga nawe na nzia ya katatu ni kwesela kukoba. Yes. Now tuanene about finance bill kila kibaba musumbe kana serikali wa Ruto. Yes. Ula de musumbe ula wikale ile kibela tuteno ngi Kenya aneka lilembe na amina kwikalambe finance bill chambe yiso bitu na mbunge ese andoni nongi na maelewe
kila kitha kipo finance bill yuma na kwa the executive tigo na yete mbungeni ni kana na mbunge mabetithie kana mabaluchi na kubetithia kwithanzia ile yebete ina amendments yekito mawaliuku kana ibaluke yombe can pass yebete na amendment na yeta na mawaliuku ko ila finance bill yokie na yaite thina na kindu kila loka yethia andu meina already political already makunzanie nguru na nundu andu maazimio katika unenanya wa bipartisan maina ina agenda ituma mekalambe manena nisie no sindu makitie kwasia no twikalambe tukanena nisie na makule twinena nisie chao maete kuka finance bill kaumela na kasembwa kando liwanai o serikali ya Kenya kwanza yameando onai president yamelikila nundu president ile thana mietele kuya akamietela lakini ela ni abeta akaigwe kiasa hii kiasa hii kanaka kuna uyola wake lakini ya politicize wa na ya politicize wa kitumi chako politicize wa yenda kuona ni ndhuku one pay pengesi hiba na twisenesa kipenge kimwe kina thina kipenge kila cha housing kila kikufika na 3% yumwe mundu atilwe 3% nundu wa mbesa kipenge kingi kila kiba kipenge cha content developers creators content creators pay 16% 15% yeah content creators then pay 16% ya mbesa ila si kuonekana sia mbesa sia petro yume from 8% kuyongelo na 8% to 16% pe kipenge kingi kiobau ndini chama insurance kana wa insurance yaku utilombesa ibenge mbinge sibau ndini na watata kuisha generally uisa sia the motive yake ndo analyze what is the motive of president motive ya president ni Kenya to the self sufficient to either self sufficient kwa kuikata tuinaanzia ile kwesenanzia ile neselilwe ni the regime ile betie nzia ya kukoba tuungamito mundu paya SGR SS not SGR zina China nimo makatela cia mbesa makuite na ndike ciendete China direct paya SGR toma bau lelo wa super highway wekatithio na China mbesa cikitu makuniane itwaitwo China na kiuke kunika nginyela twebina bill na sindu mbingi serikali yitu ni na kovete nginya onetina baya tuyokwa kuna kula niwe gaundu kwa tetetwe andu maiteta na nisenga Kenya tula wa mitukiki nitwateta ukegwe tujasia kana kasiawa nikataitwe gilinga na 149,000 ke kwa masabu twakoba nginya wethe ona itwa afulisite na tukeke wa blacklist ya afulisa siande na nena na language ya muthemboso so finance bill intention ya kecha we want to enlarge kana tuendo thandasia serikali yendo thandasia kikavu chake cha kosa mbesa nikena ndambira bina naku weona nito no githa yokie ebinda wesa ithia ebinda la finance bill yo kanete e time ni ondo wasisia ngalama ya mekalile ye yolo muno mekalile yeta wa ithi namo mekalile yeta wa ni ndite na mbesa umundi Kenya ula tuitha twina mbesa sufficient mbesa tumya bana ando mayena zio ndio kwenye mbesa basi mbesa hii suma na naku ya suma na kwanza ya koti ando mose mbesa ekangwelesie ekanuke noso kipengee kimwe content creators onakau ni bethe webe munena nilio bya nota mekwenda kuwekewa content creators ando ala mena mbesa mbingi na ini ukogwa mwini ndakuya na YouTube likes na naivo 1 or 2 million na mwini usuwe na ngali nene muno jamina kwesela village kwanza kutia yati ya mapoto malelo na mbesa isu ni sia ile isu 1 or 2 million yake ni wale otilwa koti na nundu koti watilwa koti niwe uyana siande koti niwe uyana siande kila kibo thina ni andu menda kapengee kamwe kakwate sisi aliu pesa ile si propose to 35% ni andu ala mena 500,000 and above na andu asu weka mbesa siamo
tia ndo na mabika ndisika na mabika ndo milioni imwe alama ya 500,000 and above lakini yu nundu weba yambe mundu la waba yambe mbeza siake 30% inongelo owulo uwe mupi na lange na sume ulo nimo mekotilwa alama kwa ta 500,000 plus taxes inge be company siye ukubika bandu ke dia company tena ituneke ya kapu ya 50 million either we yoka 15 million nundu ke kanu to no make 15 million niki uteredi kueba tax ukedia ke kanu make 5 million and above nundu the na capital at 1 million ukedia we na 1 million ko there wikalao na ndo imeothukuma alright kila kibo ushuru wa Kenya ukosanywa neza ukosanywa neza na etu nene ndo utonosanywa neza na wamina kosanywa neza katika kindu ki painzi yengi nono nzielenge tutialetu nayo ni yakukoba na tunakobere tukakoba kila bandu ko finance bill finance bill ni nzeo one intention ya kwenda na finance bill ya ku enlarge basket ni nzeo ni kwaje no aelezea ba unesa ni movia muno maike na inde naonenga mwana ni kendo ise ni wathambala la nesa ekaituke bala be mheshimiwa Harrison Maluki karibu ingi mheshimiwa na yu ekulio o direct mwelea finance bill ni kana no kwigwa maundu ala mevo masea mende ni wayo ERASTUS kindu chambe nyeni sakutu na chama cha Wiper na ni azimio ndamu na idi tazimio nituliani na finance bill na ninaitumi mbingiti kimo nundu mheshimiwa MAEKE okwasia ni enda kunaro down kana enda kwete kana finance bill ile nundu wakitumikimo pena itumi mbingi na tuikwase kana bena sinuzio katika finance bill na kindu kimwe akulia timing ya finance bill it is the wrong timing nundu wasisio yu ngarama ya maisha iyo lumuno wanakuwa kumuzi saingi ukesa kwithia budget ila winayo ni angili umwe ndo ambio sisio ndo kwa angili umwe na maana 5 while it kwikala within your reach that is uspend ngili usu umwe wakunesa ndukaambie kumanza mbezo ndu kuongelela na ndu namba kwenda kutumia ila sibonesa kindu kimwe ne kwatia ithita Kenya ni twisi na ne tubelieve yaka na Kenya ni nziusite corruption kana olusani na ona juni cho kitumi kinene cha ilo kwa mu Kenya no mutax kindu chambe mamba akwikulia yo ani tax mbeza ino uni tax ukwaze tongelele tax sio situmikata ni serikali nikuza kutha twazia serikali na wanangu mwingi muno wa pesa na ilo kukambi kuyanu kwenda kumongelela tax uweza kwithia momwene mena mwikio ne serikali undu kutumia pesa nundu sofa ni tuonete wanangu kwa pesa serikali nino ivo trip mbingi sia kuthinza kwitia pesa mbingi sia kusovia mobisi ni tusoma magazeti na ni tuithukisia kila chende zi wa Kenya na kindu kimwe kana sindu imwe tuliana na tazimio katika finance bill imwe ni kuongela tax kana koti yulua petroleum products ERASTUS na Kenya onze ni mesi kana sindu zionze ila tutumia karibu nzitu ya Kenya sionze be banu muzika ano bwa mauta na the moment wakita ubo wa petroleum wambia kuongela tax wamina kuongela tax ile ayumaanisha bei ya kinduchu ni adhiulu na nuli kana 2018 mbunge ni kwa kao nundu wa kwenda kuongela tax isu to 16% ila ya ini expire ya miaka ile anenganitwe ila ya suspenditwe na mbunge sabuthi ni mokita muno na matete ya Kenya na mase bantu ba kumetwa 16% eka irimini kwithia 8% serikali ino yetu ya ila 80% ya lewe na mbunge ni kenda ndikongele gharama ya maisha katika nzi yetu ya Kenya tumeongelengi tutwa 16% niwezekana ila ongela tax mautani ni wabandie mutu ni wabandie munyu ni wabandie kila kindu nundu isu ndio baseline ya production katika nzi yetu ya Kenya ni mokuga moto ya tu kila mundu a contribute ulo kuthukuma 3% ya big salary yake nikendo ise kwithia ni twaka nyumba
na ila monena makwaze ni savings ndo ilite ku force mundu kwika savings utakwenda mundu eno thitu inaila rights mundu eno thi wa kwika na mbeza ciake amina kuani undu utonya kuitumia kunyuma kutwika president ndi umanija kana ni walite ku command yandu kana kumaete kindu na pinya nikenda use kwithia ni chetikilika wamina kunyuma nandu ni walite kumekisia na ila mheshimiwa kwasia ai bena outcry nzino yake nyonzo ubeke ndukingi chuneno ni finance bill ndikuza kwithia ina ite debate nene muno tuna content creators alama kwa matulwe bei ya 15% mome kwa zameke record lakini niki 15% na mone ma suggest kana ndikethe 15% ni this with on other 5% moja kwithia ni makuba court nebinda ila kwambia ku tax ya nundu ni Kenya 20 eneza katika ovo wa content creation ibinda kilo kwambia ku make tax anu mengi ni more away from that industry na ni thitu kwithia twende akumia kwa sisi kindu kingi ni about betting companies the moment wambia ku impose tax on betting companies ERASTUS nulili kana Kenya ni twakwatie kusoya kwithia na timu ya Everton ukite kuthaukia Kenya kata si ya SportPesa na SportPesa mo kama sponsor ila usitu na mamina ku sponsor waambia kuona betting companies ingisi ambia kulikilila madhao maitu na siambia kuma improve you kuongelela tax katika companies twende ya kulunja companies no kuza kuthia netwa lose ila sponsorship tuna aina yo palatui twazia Kenya ni twikale within our reach twikale within our reach nundu twina budget yitu na ithi tuule akuiba court na ni kila mkenya no iba court na ni twende kuiba court lakini bena wrong timing ya kwete this finance bill nundu wa misisia ina zinunzio lakini ukuza kwitha ila nzuku ni sindu si touch life ya mwenezi muno ni kuza kwitha kindu kimwe cha kusa kwa serikali kindu kimwe Kenya kwanza mana kampeni ana sio ni kwasia kana makahakikisha kana gharama ya maisha ni yethe yenzi kundu na ile lakini wazizia miizu nyanya thelete gharama ya maisha ende delisite muthenya kuthi ulonge na yona ni finance bill no ile kukebite nundu ina sindu buzini sikuona ni neza kana gharama ya maisha ni kuendea kulisa wethia Akenya ni maendea kumia na hivi tazimio nijo kutumia kuona tu leana na finance bill no nundu ina maundu mengi ala tukuona maguga kumisi Akenya ala mana atusakuye asante ni muvya muno mheshimiwa Bwana FM ni wewa wasia wa ateti yulo wa finance bill na ni wethito yethukisi ateti na yu nondu mutaalamu nukuona mutatala uyu totonya kwithiwa wi musio undu maeke okuelesia na totonya kwithiwa wina mathina undu Harrison okuelesia nukuona toto no ulikilwe siasa mbingi ukesaithia ni watu ikaibu wa siasa ni waso ki siasa uleiko kulea na uo na yo serikali kwa sia ono obeta no likana president no na izengana aketha sia yici ni muyumbe wiba ukaleana na kuonenga mwikama wia ikubitukithia mutala losu kana kuleana na uo DP Kashagwa no ya ekitui ayase kana mutala no obeta no ndo mom then numbers mena sio FM nezi hasi likile mbingi then wa finance bill kana neja nyondo mwe ni mu Kenya na nene thukia cia andu aingi ma Kenya ateti na mate ateti na Akenya yu uzo wa Akenya ne oi na ne manenga nae mawoni meke bathoka joka na sindule mekona siende obala mekala na yu ndumwe unena ni twe muno no wa kindu kiu kwitwa mutalatala wa kwa mbesa cia nthi kwoza ni mbesa na kuitumia na peo ndumwe twailo kumana tanthi yu ibinde betuku kila ibinda mai wa thanthatu twailo managana mai wa thanthatu mwaka wa mbesa wa nthi no yitu thala mai wa thanthatu matuku 30 na uyambi yenge tuku yimwe mai wa mwanza na kwa te yupi kama iwa thanda tu matuku 30
utongo yula wipo ni waile kuonya ene nthi tanthi kana totongo nthi no tipangite kumetwa ata na tendo mengokelia ba tenda kwika project siba na twakula nyoe kuluithia laisi twendeka project siba ikulu yotha ila ici teumia mbesa ba na tikata yuni jona ewe muzumbe yazia enda kuona andwala mekwithiwa yu ukethukizia weta projects nenda kuona andwala me utuma muika meobata yu kiu nijo serikali kwete kwizile ithe tenda mwako ukite kunenga muika wea twenda mwako no ukite kuna project zama leo tenda mwako ukite ni maile kunenga na list ba na yu katika hii list manenga na matiala ziondu mo meta wai kume finance nijo gwero finance biu ati yu twenda twikie mbesa ondoni ozu na yu uwe wa mheshimiwa MAEKE aweta niwo woni uzwele kuma katika kuoko kwa serikali kula kwetwa executive na muno pe katika meolo tunapetu kithisia ba Kenya mwaka wa 2010 pe ndo mwetu naize kana wenda kwika ene nthundu na wale lazima wa makuli kila kitu wa public participation na yu ni jo kuona mutalatalo uzwele kuma ba ya kwa executive no yuka kuona kula kwa kunge kwa serikali kwita wa legislature kwa mbunge yu na ketha ni batoneka ougwa MAEKE ya ketha ibatoneka muzumbele kwikala muno ekitata akileti nambo kuli ketha ni batoneka alegala akileti ni kana withia ula wani kiwa binya wa muzumbi kana utothi wa muzumbi na wela executive itethasia ndinoneka thili kila wela legislature itethasia utondu mokwazumele bayikuma kwela olikila onge ona judiciary pe kwa gato bai kuma kwela uligela ingaba sietha itatu na kilo mwe ailo kwika utwi ena akili etalikelo ni mundu longe yu akamina ulikelwa katika amwe yao twazi apesi ndu ile peke ndukweta wa duress kana undue influence na ndaneka utwi ena othasio nundu ungua duress kana undue influence na utuyuzu ikiwe uka proof kotini whether awaile kwa vatani wa ukewa the nganyene wa lazima thiwe kwa kondu fulani you pick about peke ndo tuonie ebidela muzumbi onai ba ndaro ndo nonia aje kana weni wetele one mundu lote obetukithia bili mumbungi lote obetukithia bili na yune weze kwazi undu wa mbe ni wa rally ayumbe ala make Kenya kwanza yes na ni wa matapia nienda bill wivite aya na yu mina mara no enda bill wivite pe undu wake ele yo bill ino the iliata na undu the ilia kwa Kenya na kwa Azimio pe chau pe kandu kama kwenda kuwote vya bata muno bill isu undu the no zikile binda budget izoma kile bindo budget izoma kasisia ni wa nende maikulia yo ati kwata chao paketha pa iliata sindu tesiyo the yathoa nundu betha maenda sindu sikata ithe yathoa yes ukakule mwene nthu wonde akwa nye nienda batoneka sindu ithe yathoa na metele ni jo twetele na yu serikali pe kawaida kama pe sindu yale kuongela kawaida ka kuseo katika budget serikali pe sindu yongela na serikali ni zailete kuongela sindu ila muno yongela sindu ila muno si thasi za luxury twazi nzovi mulo kunda usikala ukethe sindu isu nundu chikindu cha lazima ana ija mwene lakini pe kindu kima kitu matuma amongela sindu isu nimetho amese ethane mundu ukunda nzobi ni amumilile na ndaye kana nayo kwa unu kwendea na unywa na lazima mamumye koti nimetho amese ethane mundu ukunda kila iku jake ni cha mumilile na ndaye kana najo na lazima ende na unywa na ni makamwe koti kile pinda na pe sindu ingi ende ilasi yake maleu ma kila muthenya yu serikali yo kaeke kala ndike kulia ati enda kana na ene ndema itwata na mami na kala ndema ule enda kana na ene ndema itwata mayazia teumyano mbeza na patoneka tispeano anote imaumya na yu bilu ila tina yo ukwewa zibo ndiba asa nacho daiti teosanya mbeza kwa anganya na teizizio ndo teosopea anganya namo anganya nawo yuteosanya mbesa ilo kuwe siyosanwa nizietie andu meke babukani
na ndu mambe alama cia itwe kwanza alama ketewe muno metelo mwa yuwa monza na thuku ula wina muzalu aciaiwa methomele niki ilo kwiwa itatu yulu athiana yambito sisia ula wina muzalu ikamwea we tenda usange itatu yulu ayana ateo peke tuwekwenda kuotapia ERASTUS na panelist wenzangu na edukisha maitu kana ti itatu the yoka itona kwithwa itona kuongela ngalama ya maisha kana itona kwithwa ilo nena niwe akula nywe yo itona otwa ndata pesi ndu ingi sike bathukani sindu cia wana kenewe sindu cia wana kila sinzwe simbwa sindu zitiongeletwe pe mauta onamo asuku atu inena cia ma metoka onamo nimongeletwe nini uye muzumbi ayasia mauta zwi thane mekongeleka no richo katika zizia andu ma motorbike tika maete ya motorbike cia si utumia sitima no gwe na okay zindu zukuwa na itu kwenda bro kwenda wende na mindo zu usachi finance bill thetu amana sindula undu ibalance it but let me tell you this kangu tabio Kenya nundu peke ndugete wa social value ukethukizia Kenya uwe maikwea pepa andu mena thina na finance bill undu inene twithili na ni utabizia bahanya nundu inethukia cia tia Kenya maazimio kana ma Kenya kwanza nundu Kenya mone mezene makunie kula na serikali thipo yumu Kenya la wa kawaida no kwiwe ikwea ati ndu ize kintu kama kila isi ila tukwambatia ila mauta mekuma 80% maende 16% chochu kimini hata kimini mauta ala meothoa yana na miongo na ile makongeleka na shilingi makongeleka shilingi bakubia 16 mathi yana na miongo kenda na nana pandu babu aya mathi bawe chuke mini hata chuke mini kindu kila cha kawaida mwene ndio lokwa wani motoka TV na motoka uzu ya majatho chuke mini mundu la wa motorbike weke ya motorbike yake mauta akamanthe mbesa ingalama ya cooperative motorbike yo lumono chuke kwa kana mundu la wena kithi chake utundu mazaka thia mbemba ba ya musi ngalama yake ya uthia mbemba isi yo lumono chuke kwa mundu lo kuna yake ndo chochote na generator ngalama yake ni ambata yo lumono ulopanda mboka na generator chuke kwa sitima ukona nundu pepandu twiki yake tukwita the bank and adjustment factor katika stima nundu ebandu uthiuka kwenda mauta metenda tekwenda nukuona token ya theya ugethia maana la 5 ile token makete otho siba around 15 wona si okay 13 na chuke mini hata chuke mini ni laisi ngalama ya mikalile kwitha ya ambata na thitha ya ambata kwa kilamu ni utabizia bahanye ta mutaalamu deo njeba kwa ambata kwa ngalama ya maisha kuthisi azimio na kuthisi Kenya kwanza kwizi mbeza ile zi mubuko kwamu nundu ila wathi wa umya mbeza wasia nenda sitima wa ila pala wikala nundu wina sitima yani sitima wo uthisi wau sitima wizi be mundu ndume ande zine wa Kenya kwanza na ndeze kana wa azimio na undu ndumire ni wotoke ni cia thete na cia thea cia thela nyinja mundu uzire lazima ngwati na kondwa ou ni nuzeo tukasia ati nyeta mutaalamu kana ndona kwasia serikali no twinayo yo na mwana ambaye kana nange wa azimio yo na mwana wa kwithukizia ene ndala mamisa kuite leo na mwana nundu andu ala kuwa mainena ukekala onde uzize nuze ERASTUS nyeta mutaalamu nindo no gutwe bala be siasa na bala ba siasa you undu no kuona tende na kunena ningu konye bala azimio yonete opportunity na bala ikwenda ulikila peka za muka mwe yeke katika peka element kama yeke katika maandamano mayo hokia azia yue tuthiandamana kindu chambe twenda ngalama ya miakalele the na ndimo ise malumile akazamoka na yu peke ndu na kwe peke ndu tazo mo andu meelewa ni mbilu ino hata ukakulia andu ingi ona mwene ndio la wa kawaida ona yu ola wa kawaida wewe ikia yute unje palate unje no ngua ngalama ya miakalele ya mbadite na yu ikaongelo ndunge kakoti kangi keba
nitaniwe na binyange wa muno na munango niwo kuwa mayazia ketha ne batoneka na ekango tebigela Kenya medele Kenya meikaila yumbe alamo na ona ndu need ati mundu muzomo muno nigendu kila hizi muyumbe undo ne muyumbe wa baya kalama ageone muyumbe wa MIGWANI naza kwetwe nandu anu mesi ona ndu need uzokuzoma gwingi endo ubi andu makulia awame ani mwewe finance bill magwe na mwezi te imewe na mwewe ziende data nienda kutabia weka statistics sila hizi wethu kuyazi andu 10 mana kwe yata na ukewa andu mwanza kana na mayiku yake kupitiki sio izilekele okay enondo wane ne kyona leka nayo nene uya yumbe amwe mu yumbe omwe kulie nendi mwambia ni nzeo kana tinzeo alama kwaza ni nzeo alama kwaza tinzeo ko zino nzeo mwe akumanda mawoni shuti acclamation na beke ndo ne kulete nikenda uyumala time ibinda ino yundu mwe yo ndo mona ile kutabia leweze beke ndo tweta strategy na peoza nenga naye consultants ya strategy na yu na azizia nitape strategy Kenya kwanza na utongo ila twina umenda utumia menda nyana amazizia neza na advisor ala menda mo mamete kwamba yi move to the worst first and they yani palapa thogu pio and he palapa thogu pio konela ndo paya Kenya konela thogu pio nikana kuma bumwambie kuimprove mbola kwa mbola na mwa improve mbola kwa mbola makona ni mukwete kwika better nundu ni muna mabinde makona ni mukwete kuti tonda ku the day at time ni ne wrong but I want to tell you kwa strategy niona tabapangete twambo ikonela thogu pio nikana yukuma utambie kuimprove ombola kwa mbola okay. Namo azimio peke ndo mene nundu nimeonene yulwa wa ngalama sia mekalile namo mena kindu mato no nena instant oyu make yandu mo na makatabi agenya kana muyabiniye Kenya kwanza mayendo iba ya makambizie to the worst maile kwikulia strategy no yitwe weakness yayo ninya na neto na kuwete thina kana neto no succeed patena mathina maingi lazima maweko na ndi muvyo muno bwana FM na ndi bwana Maeke tukite kwako bu FM wamino kelelia kuba to the worst DP gashagwe yo ndi mwethukesia wetie kana ni matonyo kwitha mayosa decisions no muno kwa ibinda ino indi ibinda yokite wesa ithia Ukasoba. nime oseoba sindu ini sikikite ndita Singapore ila mendie kubindwa makwatie musumbe we kwanza wendie kwekalata wa kwekalila kimla a dictator akethogi to some extent ndita Libya ile economy yayo yinaende ukethiona kwanza wikunueviwa noeviwa sindu yese nitunese undu Gaddafi unabia ate utheka ona kautu yekombea na Libya nondo nayo yona resources mbingi in terms of minerals and sindu ingi peke ndo twaile ku understand wa thele lo ba kalumoni o thete ba masako ithu kethia kibwa ukenene chandiketwe this road is funded by levy roads levy na Johnny fuel levy na Johnny usize maana shata mbesa yitu ikuoyana ninena tinena kila FM mutaalamu itu watu welesya kana kwitha ripple effect ya mauta kwambata mauta ni maetae mauta mambata ni makwata kila mundu kwanza makwata ukethia nota makwata kila bandu yes lakini nitwaile kuelewa naguo saingi o wambatu wasiendo isu nueta ya moseo nyeta engineer ba kindu ni kama sabu omonde pelelo na kuketwi ite lami na kwelelo tenne yuto na lakuta na lami ko kwitu nuna kuya kalibunda tikadhate lakini yula tuneke welami kuma bake mutwa ngina basoko wena ngalenze ndatika nana no apika basoko no save time no save break tend we yangali yaku no save sindu hi twaile ikulya yo kwambata kwa mauta ko ya propose itu ni serikali ilenge last year ni kwa propose itu I mean last regime
na kwaete mikusanisyo na nundu no ibinda siasa ndwenda kuna radical changes nundu wende na kwesuva mundu kwivasia wende na kwivasia mundu chavika puna chewa chavika so what was the replacement ya 8% isu yale ile kuongelwa ni mbesa siaendie siozo bandu sieta wa subsidy nongwatia iselikale yale 8% nonginaje yose subsidy bandu nikanaje thethie mautane yaiba withetia ya mekuwa mauta na kina ni mathe yandi mbesa ile tukwata kuma kwa mauta ni around 11 billion tax ya mauta chola generally kwa maeka masabu ma 11 I think 11 billion out of the 8% I may not be right with the figures. Kuketha yathi to 16%, to Asia we are getting now 22 billion. Where does this money go? Besa hii na chama mheshimiwa majority leader kuma kitu wa Asia tuina thina na etu agree all of us kana kwe thina wa ulusani Kenya. Yes. Itu kwa agree na etu that wa agreeate lakini no Asia na system ila siende na kwekewa tene ba county ona kuma county assembly ndo naye utoma kukuna matenda inako na wa openly lakini yuko kieke ndo kita wa ifimis niko kie metala nzio yeke to in procurement ndo bala boya wamba satika kukuna ghost projects lakini you project ona yiku nwa ya kuya katua na nongina yeke baba system une na system isu ni kona kitu na COB na system isu control of budget yenayo kupe mitala yeketwe ile tialete nini ne ya ku collect tax e collection na pala tuina thina munene ni thini wa ukolania wa he tax nundo na yeke wa 16% ni uthio kethio ibetru imwe ithukuma na ETR iyo nenga chao ila receipt ko mundu cio akathukuma pa ETR ona unenga pa ni forces ina pesa bingi okay nde silangale kwesu pekila FM wasia the worst scenario tila what will happen na watata kuisya na nikutapisya baba na twe baba na tu utapisya ba Îkûmbî na tukanena ni na lengi twa iba twa kulasya maandamano makauma chao na nilikana twa conclude twasema ikauma kendo na mbika yabu mine betie ile itatu ina nitugete ba ukwatia bana na twesa kwithia ba ikini okay finance bill ni kupita cho chuma ke ni kupita lakini thina ti kupita ya beta ni kubinya mwene ndi ya beta ni kutethia mwene ndi je ya beta pe kundu politicized pe kundu kweke to cha siasa na ni kwe yambe kweke wa siasa teni ila andu mazimio mind ye ba bipartisan talks ni mamiete ya become an agenda na ya become an agenda nondo chamania etembe ni kwabikie bandu wethia siendu ila twe andu meonena ni sebaya bipartisan iyikwe iku come out clearly iku come out clearly nesa chone chao ila twe kwasia ngarama ya maisha yethe ni wesio mundi ukwe mundu wa bingi wa nomba ya shilingi maana monza na kwe ungi wa bingi wa yangili maanana na on the no ningi lifestyle tuku choose yani ni peo mundu wako salewa uja wa shilingi maanele na peo ungi okeneno wase nina kosa leu lakini nayo wangili that kana o mundu ni bathuku muno hotel yola na kwata na kwata wangili yana ni soete na kwata 4 star ene lakini kwa ungi wako soleu perception yemwe na poverty ni yidhaji akili ni kwandu ukatata kuisi andu ala mekuya about finance bill nayo atabwa ni FM na engwa agree nake alama bini wanocho kitumi ndana elesia na hesapio lakini alama matarget yetu na alama ena mbesa mundu tena mbesa baiba ndo kumelela finance bill ini na baba kwa mauta na TFM waeleze neza kwa mauta na tukikise kuelezea tuele neza mauta matachi ya kila mtu twasia no katachi kamwe no one touch na kwa mbesa ila siuma na kwa mauta 16 80% yino
ona ya translate wa yes ya kwa tila waka prolata 80% yesu wa metwa uka wethie levy ni ambata na kulelo uto wawe tasia Ruto ukamwe twenda president twenda lelo wa kuma kiatune ngina baya twenda lelo wa kuma sombe ngina baya wekiwe lami na we ukauma mbesa ni isu cia kuumisie ukauma mbesa ni umisie okay na nakuya thina wa fuel levy nino o tax yale ya kuongelwa iselikali ni kana yi keep prices isu ndo isi no ngina twelewa ni economics neza pio economics of scale pio no ngina yi economy ye neza twale kunye 80% yeno na itu tukathi baya treasury tukaza cia twenda subsidy ikauma ba sie mauta na sindu bingine ngitio ngina prices ithe gwende okay kuni asiata we mina yu ni asia maundwa ma finance bill ondo we quality ekulio kana was kana uthukula we utona kwikika imwe nitwonie president na nimi nie kwasia na fault na nasia the problem is handling ya bill ino ketha president na deputy wake ni mabindisie na mayetho ka kinduni kindu kicho ka kumilela nesa na keyoka maya pia tacho maya pia tacho nundu timu ya wonde president okeye involved politically na a point number 2 communication ya serikali witu wa Kenya kwanza how to communicate issues kwandu kuelesha kindu kini kinekiwe proper public participation kila mwene ndia mane kinaike ana siasa na kila mwana siasa o kila sembete aitio na ndwasu na sume kwenda tu wa nime kwenda tuongela 3% aye nomba yikakwe kayole aye ukaka ku ushagu na mundu lo kwasia ndena nomba baza muno ona kwaka kasoko kumuti okay mubya muno Mike ninko kwa kwenge ni mubya ndo awelese waku nukite bala mheshimiwa Harrison na ngoti bala bwana FM na ende ngoti bala mwene ende kuende no tuma motuma ni menyu nende na kumona nende na kuona ngale kwa Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM page ya kwa ERASTUS kitoko NZOMO like page isusi on there na we follow kedando eso to follow na ende ndene wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe tinaka ukatune ketwa subscribe na weti na ba notification all we say there tweke kendo cho ndeba ku YouTube ni chwaka kwaku imwe kwa imwe na ngale ko ya Twitter ni @Mutongo TV KE @ERASTUS kitoko namba sia simo sikioni ando ma radio ni kwa ni monenge namba sia simo oyu o metuki kwa ende no tuma motuma ni ile tetu kende mwitano ningwetha ndiuka kwenyunda tekaiteba sabana majority leader ikuletu ni kuletikana bwana DP na wewe inena ni ukuwetakana ni matonya kuosa decisions imwe kesa ithia sio sioneka si numo muno kwebinda ye indi binda yokite maundu matonya kwetha mayaila no kwitikana na welesi osu na ondo mheshimiwa MAEKE waelezia yulo wake cha decisions bwana FM no hizi kana ke strategy mutonyo sukuma mukasukuma paya konani ukezaidi abuni pathoku inde mukambea kuka ombola museobeti na maundu mayaila ERASTUS ndikutikila na nduto isusi ya DP nondu ndikuona undu ta serikali mwali takutikila kwenda kubinya NNZ uchasi uni tuitikila decision ila tukweka suo kanomunzi na oni kuketha kwikuseo na ni kwateta Mutongo chua actually tikindu cha kutavyana thina umwe na serikali ya Kenya kwanza ERASTUS ni kwikuna kithoi na kwenda kuforce sindu kana kutumia binya nundu ERASTUS kindu chambe keka finance bill ino nizio nduthio kuona president kana deputy president makunga mwana kwenda kuthreaten members of parliament all was even a separation of power finance bill either imokoni ma ambunge tusio executive nunu mena wiola womaide kuthe mwavu kupa kulikilila nikuza kuthio wewe katiba yitu ya nesa kana kindu chonze tukwenda kwika you know pinyono twende gutu nenge tunanga ana matusakuyi yes na ni walite kumethukisya na undu kwasia no tona news
na no twende kuthukisia ata kila bantu nukuona na mbunge maimo ikuli anomo mona finance bill ino inzo na response ila mpingi na kunukula kungu kwanzo kwa maikuli etha no tona news na no tuzoma magazeti anumaze finance bill ino ni kuendea kutubinyia kana kuongelela ngarama ya maisha konye na asia nusio nundu enenzi nimo matusakwite niwezi beke duketo revolution na revolution iko anandu na nikuza kuthia anu nimo matusakwite na matunenge binya na nimo mena binya ola mwingi bado nundu munzi anola menza kwite ke kandikwe no mathukuma kana ngambia kumathukuma nai kana ngambia kutumia binya ola menengete nai mena uthei wa kosa binya usu menengete monenga mundungi kuna ota serikali ni yailete kwithukisia mwenenzi nesa undu kwasi nikuza kuthia mwenenzi uno no woza kwite serikali izo na nuzo ni kenda wese kwithia serikali ni edukisia nenzi uno makwasia etha ngarama ya maisha ni bandite wese kwithia ni medukisia lakini tiku ya enenzi ekaima unu methia memo mumunzi na uni maundu ni makethia memasio na ngwazi UFM mwelesia mauta ni thoni issue kana ni kindu kitailete kuthaukiwa nundu wathauka na mauta wathauka na maisha ma enenzi nundu mauta mekwata karibu kila kindu chonse katika nzito ya Kenya na nuzioni kenda wese kwithia kindu cha neno serikali ndi kuona azimio enena ni kuza kwithia me opposition lakini ni kwenda kutetea enenzi na kuona ni kana maondwano makwenda kwika kana sindu ino makwenda kwete ni sindu sikwendea kupanga ngarama ya maisha ya enenzi nebi na ila mana kuna campaign ni maathanite nesa na andu manatu serikalini ni maathanite nesa kana immediately malika in power ngarama ya maisha ikathea kuambia kwanza ni makosa some measures isu maire kuthia masisi kuma tene mindaila makenga enenzi nundu literally wa ubungu beka kukenga enenzi nikenda wese kuthia ni makwata kura na nusio wese kuthia ni watabiandu ula uwo ni kuza kwithia ngarama ya maisha yethia yulu ni usinithi leaders ala to elect to kula katika ground na ni tuizima thina ala tumakwizila oyo na ku avoid kilo cha sukali kuiza kuona mundu akuwa kilo cha sukali undukani ni kilo kina bila kuiza kuona mundu achua mutu watu kgs ni kilo kina bila nundu imbeza siyevo na ilo kuona sindu ino imosi ya sieko tax tuitarajia mutu wana nugu wa maana tatu nugu wa sukali wa bita kilo maana tatu na weza kwithia mwenenzi ulo atuza kuye ni wende ya kumea yuko ndikona niki lazimio motetea mwenenzi maisha mekongeleke niki mandu makuona ta finance bill ta iki siasa ti siasa lakini actually contagious issues ila sivu ni sindu sio kweli na kila mwenenzi wa mweleze kweli nukumanya kana kindu chiri cho kweli ti siasa ona mumwene ona ala muforce nundu kindu chambo kwa finance bill ino nizio serikali ndithe kuna kithui na kuambia kwazia katone members ma parliament ala mataka amevote ya kana ni lazima ebite tuina numbers ugethe ni kindu makuona kiki sio metha mo force kula kwa mwenenzi kila ngwaza serikali ni thukisi enezi ni kuza kwithia ni muma menengete binya na ni muma mekite kibilani ni kenda zikuthia ni methukisia plea ya mwenenzi undu kwasia ni kenda usaithia ngarama ya maisha ni ambia kusiokanzi nikanda wese kwithia akenya megwa mea binyi ikuza kwithia twende onu twende tuikuthia twende ndesa tanzia ya Kenya. Asante. Bwana FM niwo woka ke no kau na watu vyendeni wa strategy nikethia wana ikatumika na beki ndo maeke oweti ayambia na oyu aimina ni waki weta kana President Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ke kama yali kilela undoyu ke kama yako nie kando makasia izia mondo makati undu meovi ke kama yalika no kuona kulika kuopia takwitha kusangie jama mheshimiwa kwa kana mwene ndeba yoka mukulia au finance bill ine ndogo na finance bill ino ya ilo peta ya ilo paloka no kuona pia taki kulikilela kwa utongwe munene wa executive ola ni president na munini wage pia tawethe wa thothe finance bill ino kwethi wa yena mute ola yena wo inondo o yuto nena ina mute ya muno na nijo kino kila kiende ona nene na ene ndhe ingi nyandimethukezia me acha finance bill ne nduko. Okay, nundu ene ndhe me obawe ne me odu nene bide yithi balamai nenda kuota bizi bitatu na kindu cha mbeke ile tawera ERASTUS
UNND manaza kuwania mwaka owiti ona maina tuinamina mwaka ko na campaign zinambe iyo kunwa campaign ila sia kumanda utongo iwanthi sia kunwe mwai wa thanthatu mwai wa mwanza muno na enenthi sindu ila mathiwe sinesa kula na ne masisi pio yani kila twasia yani kindu chuni fresh pio katika akili ya mwenende na yu enenthi pe kindu kimwe mesi ni mesi kana nite yuwe galama ya mekalele ekathe ya na tikauma bottom to the up na yuko twikala tayo moita wai wa relate sienu yuma kwete no magala magakuli hati okay nundu nitwezirwa ile kuma bottom tekathi up yute edukize finance bill ino ndi kwete otumia bottom it right up na mekala ndita andu ona wiola mena wo mawithia muno meona tite matwa tite kumaumia bottom the matwa up na nundu waitumi na pe kindu kingi ichicho kindu chambe na chakele nendo ku ati ERASTUS na NZOMO ma Kenya yue kaya kana ngewa ya kana hela ngewa na nena wani munini wa muzumbi ya shareholders Kenya ni ya stakeholders tia shareholders ni ya stakeholders na kila umwe ene yanda na kila umwe ena bina we neno longe na pe ikundi cia bata muno utongo iwanthi waile kwithukiswa thikasi na kindu kimwe utongo iwanthi waile kwithukisya pe ikundi inenete na kimwe kitawa Kenya Association of Manufacturers kinena ekateti ambaye nangwa ya reti ambaye yoreti kuyote wa MAEKE na MALUKI i ambaye yoreti ba yote nundu you mundu inena nuzibe kindu da profiling na ugethia ne ngewe MALUKI inena ni manie yesu ni azimio lakini yuko atu ambe uma utetini ti katika ene yanda ala matwa izia umandi wande na amwe meta wa Kenya Association of Manufacturers nenda ukutabya neza sindu syo thila tusyo nasi kwatika ila izo bagwa bake ene kianda su ni mwasu meta wa manufacturers na nimekala anthi makekulia hii zotiende yata na nimanaisye ketha nibatoneka muswada okwa no thi uchunguswe nundu wake nimana nenganie gitumi masi ati you already nitikwete kuipa mundu ngilita 20 na yutithiwa pe muswada wa numba timutila muzalani wake 3% na itu tiisyo kati muivie 3% employer employer na tina thukumi maana atatu ma muthembosu yuko 3% ya 3% ya ngili 20 3% ya ngili 20 urona kwethia no silingi ta maana thanthatu tikuona zie nini muno ni maana thanthatu ti maana thanthatu aya nina thukumi maana 5 kwa maana thanthatu kwa mbigiza huyu etha company ina thukumi ona teta thukumi maana 3 kwa maana thanthatu izingilia na 50 sia ikwa ni manufacturer uzu kwithiwa no kwendeka ni serikali aibe ya thukumi azumake 3% ya numba na ke manufacturer usu ni wize bendita wa Botswana undo eve mumezi na bendingita wa Mauritius undo eve mumezi na policy sia kweke ya biashara na kuendesha biashara mbezu siyezo otuma aiba silingi ya na 50 ona bwe baza aitambo jometho oba Tanzania aizo itambo jometho oba Rwanda azithi ai ndizu ndibiniwe na yu nondo me Kenya ndani my license ya mako ma ikuri serikali zima imeati okwa ndai yanikana withi ngili ya na 50 ati inambe ya kuiba oyu tuyenda muzize kalati omotabia andu asume kwita Kenya Association of Manufacturers nina kuonia kwa mwaine ngili ya na 50 alivia andu maana 3 shilingi maana 3 zabate ngwe nutono company zu ready
kwambia kwe basilingi sumana ngili ana miongo thana they ready kwambia kwe ku mwe yutwa 20 July na ke ERASTUS na mundula we MALUKI na FM na MAEKE kilo mwe nake no wale kumesilingi ma 3% katika msala wake yuni ukuli hati nawezi kumira tubaze nyo kumina zia kwemini katika kila ziana unenuka na zilingi ziana ndwe unenuka zilingi ziana kwe unenuka zilingi miongo kenda na monza zilingi itatu ne CND sia yuwe peke ndo tweta purchasing power pina wa kuthoa wa kuni wa the wo uma ziana woka miongo kenda na monza uendeze nesa ta muthukumi na kwa unuto na kwa asia finance bill ni kuongelete purchasing power kana ni kuolete purchasing power nesa you need ya mundu muzomo they need mundu wo kwa ta muzalega asia hiyo akone mazao muzalo wakwa ukaumwa amina kwa asia ukaumwa ni umiwe purchasing power Kenya Private Sector Alliance ni manenete amaka asia finance bill thina na siama sia thukumi ila sia thukumi pamwe na alimu ni nenete tikache be bandu bena mathina na mwiso ikanisa nayo ni nenete ikache rewe sia kukulia andu magulia kanisa ina inu ni chao na wewe kanisa ni kuboya ni utabizia ba ERASTUS nienda otwende omusiaisi omaka mwithukizia atusiaisi kutungelwa kwa meyao 14 kutungelwa kwa meyao 14 kirungu cha 14 uswa mengwele akenda uwetete ati na ndwano makatethwe ni kanisa andwa makatethwe ni kanisa makaethwe ni kanisa na kwa une ndo kutabia ERASTUS wikala wezi ikanisa nithi uya handu leu na nima uya mutu na sukale netha inatengete zilingi ngiliziana sia kuya sia utetha sia andwasu alama qualify kutetha alama andikelero ukutongelo kwa mea na yu thowa ila siendo ni wambata oba nini o ningesukale ndunamba the other day kwanza ni kwati nyetha tinye ngona nai kelo ile sia sukale ndasiana nete asimiti sukali na simiti itasienda na kendo ni maana siti ya nete muno kwanza we mwana mwene uya jewe thowa wasukali yitho wasukali nubikie maxi ala nubitukie maxi ala wakwende kisibi na bikisie no na wewe kilo ile ni maana na kendo nusiasu na akenya wawo nusiasu na no akenya meo tutandike katika TikTok but ekangutapia ugo nyene mutaalamu ukethukizia nini kala yani ndembete nzela zikati ite uteti nundu ukweli ni kana pe undu enende mekunena na you know sio there nitwanena facts as they are na mweso teithi kwa munjapani umone ta ishikawa tikula nyai what is the impact twaumia ki kana tweka ki what is the impact na impact is ne kuka mupuko kwa mundu thine kwewika na kondwa u bebata ukethia netwanena ubo wa finance bill tite emotional nyeni uze FM nditwika emotional onoga numanga ona otelekete you know tui kwa ene ni wa umala azai na umala kwebika enende be tiza azia mwene ndebe mwene nikana tuko mwene ndalikai kidogo tu inenge no komezia kana twambothi no wende kala komezia kwanda omezia no the point ye na neno andiko bantu ne kuja wanda ya umezia kwanda mheshimiwa MAEKE ndolo nejua ndolo na bola ne ba monana wa engineer MAEKE asante naende pe muzo wao wa Biblia ni unenga ni task utusia hizi alama lazima yageda mchungaji na pastor Deuteronomy tiwo Deuteronomy 14:29 aya nende bona mozese nende na kilungu cha kombia siasa watu kuna siasa watu ile Biblia ni nikanose ya maundu on then twayeteva mwe na ne makwata nawe sai ne makwata naye twalunga ndambite kuonena na kumwene ndene enda kwamba kulilikanya chathi kinene cha atongo night wewe atongo imanya ni mutongoi
na nundu we mutongoi ni tuvange chathe cha atongoi vaya county ya Kitui musieni wa Kitui kana Kitui town mukawa wetu wa Parkside Villa ni si aingire mesi Parkside Villa vaya musieni wa Kitui na we bakuve na town kukithandi we Parkside Villa wasaka moto bakubibi unatana silingi 50 ni ya ubijabu Parkside Villa twina chathevo wa katano ukite matukuni 16 mwe wa thandatu ni chathe kinene cha kutungia we muvea musese nondo watamya na itu twina miaka ilikumatuambia na iwe sai nitu mubange asi athi ukisaidia yetu akoma na mashabiki ni twaketha nene nyu ni twaisania na indi twina vikiona kunena ni ukevo ukomana na atangazi o ndema Mutongwe TV ala umona TV ni nangi utamona kuyangi ku utamona by the way mathoko mao ku TV no ku ibusoni yaku zaidi ni wakana nwane na mo ni twakana wesaithia ni twakoma nabu imwe kwa imwe ikumbia siasa ni wona ras live weka umona TV ni wona ola ni we wandie takanini ni wona kamwana yani ni twa socializing ni twa nena ni twa thutha ni twa kana kuibuso nesu matuko mwana thanda tu ba ya Parkside Villa county ni ya Kitui ni musini wa Kitui chathe chambe mwendo wa saumo ya wiyo na nozisi ya thisi muthembo su tukuna nginyache wewe kukuna nginyache manyave wathi na nondo tuyakamba na wathi wa mukamba mbenga ikethwa yetande kwa imwe kwa imwe na sembenga ni wese aini alangu thandi weta aini ma ukamba amwe katika aini ala anene tuambie na Keni wa Maria Mutongwe mwene wa Yata Orchestra tukethwa nake aikweithia waya imwe kwa imwe na indi tukethwa nake Kativoi na ikundi yake cha ume boys band akethwa vo then wa Tongwe night tukethwa na Bazu Katombi mwene kundi yake ni ngoni lovers kuma county ya Kitui Katombi ni nziawa ya Kitui kwa alamuteze tuketha nake na akethe wa musie kwa ukavo wezethi ani wa ketha na Katombi nenewie aitwa matukwa nongi nyogeza ithi ani wa manamo nana wa kunesa we mometa nana na wesa ithi ya monana wuzunde utethia ese wela muko na sherehe suti monana neto siake Katombi na indi ndio kulwa niwe motoni wa maima eta wa githungura tuketha nake ndini wa atongoi night ko chathe kiliu ke chathe ni kibange neza tukomanevo wesethia ni twa tana kwa vamwe haya maundu mailiwe kali tukene some mautuma ni menyu ala mwende na kutuma ndini wa mitandao yitu kwisela Facebook kwisela Twitter na kwisela YouTube na kosa simu na ndambite osoma ikade nengane namba ya simu kiseveni ni noti muonza kenda noti nyanya muonza noti thanda 0790870066 na inge ya Airtel ni 0753 986233 noti muonza 5 kenda nyanya thanda ile 3 isindu na basitu sia simu sia kiseveni kuna simu na wako na simu these wa TV kana radio ni kenda tuiwane ete mawoni yulua maundu ama finance bill tuambie na Facebook imwe kwa imwe kizito musioka asiati president awache kulazimisha wabunge kupitisha mswada wa finance bill nake sumu baridi aka asiati kwanza wako na mazabu bano 20,000 3% ya 20,000 housing ni 600 times 12 months akwata silingi ngilimuonza na maana ele aya akasioka ingi bano akosa milioni 3 ni kwatia milioni 3 nitasia kwa kanyumba kuyanana nake divide by 7,200 ile ni mbeza silo wati lo kwa mwaka equals to 416 years izunio yaze miaka maana ana ne 13 na akasioka akambia ati ERASTUS nani ataishi miaka 400 hapa duniani akilipa nyumba? Huu ni wizi. Mombasa Jomvu tuko ndani. Hayo zini analysis yake achona giliu. Robertson mutua yasia mutaalamu kekanuta vya ando mamwala maikuelewa maende na ukonanga moko maikengwa maisha nimegothea. Ando mamwala usuwa na nyumete ngaleko sia mwala. Yona nya muyumbe wa mwala ni mheshimiwa Kawaya ni wa UDA na yumbe ma UDA ndime education ala ne education me kwata mbombo la osu wa finance bill Joseph Mbithi yase Fred MBATHA unafafanua hii finance bill ipasavyo. Naona wale awaoni ubaya wake waanze kuona mabaya yake mengi.
Okay, Ezekiel Mwewa akambia ati ERASTUS bwana FM ni mutaalamu wa wo niwa akunete siendo nesa mukethia muno Ezekiel Mwewa kuma Mutha. Okay, Mutha ni Kitui South. Veronica Ndenya mutaalamu FM ni waeleze nesa. This bill needs amendment. Mekalili ni ambatite piu. Oveo okay, eto vero endini kabisa. Asante. Joseph NZOMO asia ngalokosia kuya Mombasa Tuda 001 ako tuned ni wa mukethia. Artist Thomas Mudhui asia aki FM ukathie tune ya nundu une na ukweli na nye na avo ya ngai serikali ikiru ni beba waku atei Benson Mutua si serikali kwa sababu mimi nauliza nitafaidika na nini kwa hii bill. Uzwe musezi uzwe kulewa katetheka na chau na mbelu be mundu kwitwa Elizabeth Mumbua. Ruto ameamua kuwa dikteta. Hii finance bill itaadhiri kila mtu, tajiri na maskini, na sana maskini ataumia kupita kiasi. Uoni wake usu wa Kenya dash no kolokolo ni meta Kenya kwanza. We wa metondo wa meta David Motinda asante. Madu Emmanuel Eras kiathe kai muno serikali inonde na teina mwenende nundu kuma COVID-19 munyao ula unaikuo yu metutavia meenda utwaki ya nyumba kwesera gutila misala athukomi. No proper public participation. Kenya kwanza leaders are always chest thumping ati serikali aishindangwi. Honorable Ruto akosete ata yulu wanzia sia ukwati wakoti. Awe tangewa ya serikali aishindwi na alikana uneni wake majority whip then wa mbunge mbunge wa Mugirango South Silvana Sosoro anawe teka na serikali yisinda wa na mutadala osu no obeta cho skilu ya sia Boniface akunete siendo nesa maana osu wa Azimio atumetwe ni Raila na vaimo thenya Raila ukamunenga pesa sia ukamunenga pesa sia kama endeleo haya woni wa musesi osu uchandwa kisilo FM tutete nituiwite ndi na Ruto na kaisangwa utongo iwoni muthuku byo haya FM watu mwa utete ndi besa motala ngele sema yake musimi MCA mwene capacity nye ni asia otamaeke twambe kuyo mesia tuibe mukate osu wakobiwe ni uhuru economy yande ustabilize mwene capacity sawa na ogede munene mundu besa motala Joseph Mbithi kwitha kwikuthuku oyu na ku iseova in future ni terminology as well as bottom up. Mwamwelewa haya tuke kwake Silvana Simunyasia. ERASTUS nyumba ya serikali inenga wa andu alamena mbesa corruption Kenya ni yekinyeye nyumba mundu ne yake haya aze nyumba kila mundu yake Kim Andrew. ERASTUS ngeleze majority leader muno tweta na mwalimu na point nzio maisha ni momo Kim Andrew mwenda na mwalimu kwa mwazamelazi hapo kanezi kuluzia maisha. Samson Musyoka Eastlands Nairobi tuivamwe Îkûmbî nitwose musakwa karibu sana ukatwose musakwa ende moto manene maingi kwa huo saona na kila wa kutakithio nondekea na indi nendo soma moto mani twasi 5 ni YouTube na ngwasa simu kwa kanini bombani sisi mo ningo ngwasa simu na indi nenyuma akona simu kwa ndaya daisa wa TV na radio nikenda tuiwane haya tuka kwa mundu kwa wetu wa Samson Musyoka asi ati enende aingi mainesi kila kineta wa bottom up nende yu maende kumanya manatha ukiawa ni Ruto na atongo ima Kenya kwanza. Just a skill ERASTUS we have around approximately 1.7 million employed Kenyans. So mbona tunaona ni makosa wakikatwa 3% ili changia wale wengine wapate kibarua. Usiyo asene usio asume na mbesa isumbinge makatilwa alama tena mbesa makasangewa naende makatethwa tuke kwa mundu kwitwa patu posti yase financial bill ikipita companies na those civil servants wataachisha watu kazi na hivyo ndivyo hustlers wataumia kituramba ndetezia kitawaramba
ithito itumika muno nenda motumani eli nikenda niyo nithi ngalekoni yengi ya YouTube 103.3 FM okay na indi mundu isa maunda ni kwati no bewa saisi ya andoba radio mitambo wambua mwenyao yazia ngalekwezu no kwenda kwetu kisa radio ni Erastus wakiwa nyumbani mosio indi ithie mavundi tuiva wa mbesa nini itatutethia kwa uta vya atongo imatwa ya muswada mbungeni tweke kwewa mavundi mainyomba bethe tweka mavundi mainyomba jamo wili na ndo zino stereotype ni kwatyo aya yakani ukengaleko neno ingi ya YouTube mutago TV Soko FM official yakana ambia na Fred Masai ya we Erastus twekwa mara Park Z Villa none undu thingitha ya aya karibu ukayone ya nengendo garuma metho na gotugo embedia biyethianebo na nini na muthoje chathini cha Tongo United no ndo mwe Tongo nyene muthogezi wa bake za bene inyonde majority ndaka Tongo kwanza oyo majority o agetwi uyu na ya muomona bo tuke kwa mundu kwasi ati tutaraita tulipe ushuru tujitegemee tulipe ushuru tulipe madeni tulipe ushuru wanafunzi waendelee na free education tulipe ushuru tupate barabara etc cha muhimu ni kuhakikisha hakutakuwa na misappropriation okay master nake asiati one principle of taxation is equity content creators wana earn sana millions kila mwezi na awafichi kwa mitandao sasa mimi napata 30k na nakatwa tax kwani wao ndio kina nani wasilipe okay maana ni wa mwe wosu Steven Ingila MAEKE maeleze nesa Samuel Mudhami Makau the problem of Azimio Brigade is to politicize everything just for the inters Kimanzi Mr. Content creators should even pay 20%. Kwanza sitataja hiyo jina umetaja. One said she cannot be employed. A college dropout bragging loudly trying to show how career is useless. Au watu wako na pesa. Weta konda degree atomwe bai. Ndiwe ata masi etoke 7 nye. Tuke kwa mundu okwasi ati Sara Kilonzo wow nende nabiganye kwibaine haya ningo kumya taxi ndo akoge kombene wewe mosele ni motila bazendi yana rozo 3% Sara Kilonzo Mwongele kuina besa haya tuke kwa mundu kwasi ati nenyu maluki tutaviivala tukwata mbesa kethiwa muikwenda tuyiva court uwezi tuambia mambo ya wrong timing na next financial year tunatakikana kulipa madeni ya 1.6 trillion na bado tunahitaji maendeleo usiwe tu star aitu aende mautomani eli no sesimu tuke kwa mundu ukwasi ate na yeto wa triple top Azimio team the least qualified kuangalia hii mambo ya finance bill bwana FM kitu unasema ya independence ya institutions ni idea but it's never practiced. Kwani whip kazi yake ni gani? Bawe na makulio. Aya. Utomani wa moja ito simu ni wake Rose Wambua. Bwana FM tupeni njia bandala basi kuliko kulipa ushuru. Tuambieni njia ya kumake sure wa Kenya wamefurahia na cheap things then at the same time tupate pesa ya kufanya kila development na kulipa debts. Naende asuni yenende ngaleko ya Facebook ngaleko ya mawoni motubani mukuvi na ine ngaleko ya YouTube yuni enda kuiwa woni wenyu akoni masimo na inde wethikise mawoni nekivathukanyo kuyala meo kwata ambao nakuyala meo leana na bili isu kana maundu ala mendeni wa motatatala osu kanini ni kwa kuyu isani yaku nengelelie simu isu wesaithia ni twasonga good ko ando masimo etei simu senyu niwe mawoni nenyu mwayasia ata wako na simu lese wa TV kana radio yaku nikienda twiwane kwanzia hela ya ilete simu netele simu ni somo tumani wake Steven Muthenya ya say cost of living will remain high if the bill is passed. Hello Mutongoi. Mutongoi. Ni nene nao.
Winena na bengi mawili kuma Kaiti constituency. Makueni County, karibu. Ya. Ini ndo kulia hii. Kulia. Atumia zime gwime unena nesa. Kumba tuamba tungia mupea nini analasi upitwa pasta. Ya. Ani nditavyo Kenya kwanza bindu kimwe. Matavye. Mekoni mwana nzitondia. Na itwe ne kila kindu mekwika. Yes. Nduwele umuduku no yambi opposition iye. Kane ko kila kazi liuni muduku. Niwa ile kuwekalambita muzuka kuliko kana kali ukazie muduku ata. Kukindu ki bwana Ruto kwika nakashako kia elite. Maile kwikala pa yote magezu kizyo luciana kinene to luciana nene de makekala pa yote mautau malabe kene kenda makeke kugila tamutia ka newe maundu menu e kaitu iludu tukuwa tujana na ucho. Lakini malikile mubukoni wewe yajua na mbunge ito zikunena kuwa kalama ito kwenda kwekala to. Beke peka pe ndu maundu itape MAITû ibaye. Oto dumu ito bandi tembemba. Wiyakana Pelu, atele mbemba iji mundani kingoja. Ndamu ikipika hata kwe. Kokana kauka hii kwa ketele. Ije ndamu ikiotia tuetele. Tukona matunda wa embe. How? How motongo itipi? How? Kuruto, ande uende na mitu ene, na veki ndurute ene. Na no mundo jebu kila ene na asimio. Asimio tiyo Kenya ene. Na mwene Kenya nulo kuna kula. Kuma eko tubinga mego wa itu enendi. Na iti lotu akenga wana 50 tuka uwa mutu wale. Kigenda uni tukune kula. Kiyo tuchene nesa. Kuma kire tuimu namo. Asante. Na inge tuche mutongu. Uzi monotu ukatikati. Eto wabana FM. Na majority linda. Magunito chindu nesa. Asante. Na hiya mutu miozia kwa kweji wa muguko. Ni bwana Ruto. Mubea. Asante. Haya. How mutongwe. Haya. Ni magoli ya maenende. Hello mutongwe. Hello. Kwa wambi kia wadhi. Na kwa ndio mwewa. Hello mutongwe. Hello. Ni nena nao. Na mwendo. Karibu mwenyewe kuombeni. Ni Kitui. We Kitui ngale kwa yeba. Rura. Kitui Rura kuko ka park side pila watuo. Ngati ngiti. Aya basi hata woni hiyo bai kuombeni. Woni wako hiyo. Ni lobiti kuwa igona ruti ne ewe. As president ni jot namo za koi. Na yu no ziko bano anengi tizo no bini omono. Because ide te Kitui Rura pa imanda ide te kwata. Aiken leo dizo wa woku. Leo video de na you ndilo ya bitu kidia ije baki kutinga zo kwaro no tisi. Okay. Ile ije kilita mbele tu ungi ndende bitu bitu. Ije tu ndio na ngapi. Ni molia nayo. Unajua kitu banga no ngwe kile tunalo. Basi abyo kala. Aya. Ni muvyamo no Kitui Rura kwa muyumbe wetu ambao ni mwaleka atua sagoro chama cha Wiper ni kwa diozuni wano. Hello mutongoi. Hello. Ni nene tunao? Ya ni Elijah kutoka Mombasa. Elijah kutoka Mombasa. Yuko lango nyonga ya dai. Weta. Katika sikila na politics zile konondo ndila jongele lakini mafla ni mesi chokoa housing 3%. Lakini tukua sindikira mauta ni mwongele ku. Na sindingi lakini wanasilo zija kila tuonene wa ina 3%. Huyo ni sindili jongele kre. Niki tuto itagwa. Anu makonservative na about 3% of the house. Yu kwa kweda ni nene katika 3%. Anake andala na de namono e companies. Anakukira alai na mandikira. Nondo kedia e company as you talk nondo hi olati I think 2 months. NSSF ne nongeli.
alama met was 360. Yes. Employer also the same. What you got the alarm modular you manake. And the employer the same. Here boy no joke on the long wonky. Come on, go to them again. Okay. Yeah, no one you are leader of Nemo vya makete mnongo kwa Mombasa. Asante karibu. Aya rose simu yakana. Kanini? Hello Mutongo hii. Hello. Aya, nengionge. Teke. Nenda simu ile yu tuambe minanga wa simu. Hello Mutongo hii. Hello. Eka kuyithukizya TV ni tusobya masa na twesobyana niwe gwa kunia sima simu atatu mambe mako na sindu nesa kuyu mwegenda ku spoil chuthi mwegenda kwika chuthi kiundo manzo na wetana kwitina. Hello Mutongo. Hello. Nene nao. Nene na Martin. Wa. Karibu Mato. Na Martin. Ongela waze Martin. Okay. Silangona nyeba kuende na siswa na itawa kwa na siswa niona afanya kuomeza ula wa yumungo kila wa mauma wa kinyamani nimekuende na kulipia mai na kana kukila mai ukinya mauma. Yes. Isime sindili kwa bau. Yu wakikwa pa. Yes. Yona atenya kulipia mauma ukinya mai. Eka kuyithukizya TV ni. Ndina maundu maingi. Ni muvea muno. Wa umendimo kale muno. Kanini nenge wabuthia. Ni kwaje mwa mwelewa atumia ndeto sie na bina muno. Yulo wa kukilithiwa nikenda Hello Mutongo. Hello. Ko ndiwo mwewa nenda simoyo mwe. Hello Mutongo. Hello. Ni nena nao? Mama James Kilonzi. John. Eneva pipeline. Karibu. Ya Tongo. na imea bainanzi bele sima kwete kwa jabaru tavita ira tovine amono ita na ndenondo oyu atata ozizi yake lo ile sia moto lingi to epi 250 eva ni 250 ela bainanzi bele sio koreta ya kama kwangala chuma chukenge kendo wana ratio bikabana tukaleke lo ile oyu itawa lingi manana na ma 60 tukaleke lo ile rubeka toka wa na banda itu tak kema no KALAMA ya kusukume ya keo bana nimejikao nimuvea mwana nimuvea haya madam kanini twamba ungameja Mungu lekoni Yesu na ende nimuvea mwana kondo wa mawoni menyu ni mutabazi yakana bayi kumbene twato nenga mwanya ukete mawoni utawe mwene ndi atongo imakane na sio na nguka kana isi yagu ini mwana na isi yagu na nimuvea mwana no nguka yenge tuimina nenguka yenge na ndokita yingi nenda mbo soma maotomani manini bano omanini tu ndio tabia yingi ngewa ya Parkside Villa na tusi wakabano Kalasbon Benja ononi ngaluka ya Twitter ati tulipe tax tujitengemee mambo bado kazeni mishipi hii nayo mtatoa mpende musipende haya mama mboga anateseka sana boni musieli pamoja ERASTUS but uchumi ni mbaya bana zetu wa Mary Sweetie atawao sibi ni muthanyani wa muthia cost of living will remain high if the bill is passed without amendments not mwenende friendly FM uko sawa haya na ende muvya nanguka kwenyu ingi otondo na mwatha na namo tabia kana wa katano ukitetwe na chathi cha Tongo United na no nginya ni mashambi kimaye ko benga motabia
ogeza ithia mugezazi mbona ERASTUS nduna nage kombeni wachu mwe na tutabia kana kwichathi wa katano ukite aya Parkside Villa musini wa Kitui ukaitu kwa manevo tutana imwe na twi kwa maundu twinenania nucio kabina kala twanenania no twendeana kwakana no tukabane kuma chambi kime kumbi ukambe ERASTUS bai kombeni no na ituke koyu twitha twakange kumbi mbeange netha ni kuigwa moyo ko twaka kwa manabu woneka nini no zio netinda abandi mwata inge moyo mwezi mumanekane mumake hati mumake ko maundu ao nthene matuke 16 Parkside Villa aini twina MOKE ni wa Maria Kativoi Katombi naindi twina maima neze ainge moyo golia na momangale wenge gospel siathe batu thari mubange yuwa chumwa wakatano yuwa chumwa yonge tono yutwe paya matu AIC together na chathe kingi cha utonga muvea cha kubicha miaka ile Mutongo TV together na aini Steven Kasolo na together nake mundu Zipora Eric aka Matelemya together na gevo tukomene buingi wa chumosu wezeli ni twatana imwe na toikethania na maundu mayende ya nesa haya mwewe waze wa mwenende mwamwibwa eywe ndiye nakwambia bala we mheshimiwa wa Kalama okwa ndatikemwe na ndatikemwe yolo wa kiu kethwa kana kibende giu cha beta kibende cha beta ni kibende cha mawoni ma enende ketha be kulio musonge ketha be kindu kwenda kunene ya hapo na ndanamba tutonamba kuthikwa henende kundu nini yes nusio Biblia yasiaka na ndo ma ni kwao yes anundu wa kwao mami Biblia kumbe hicho kanyasa ngamalea mankatwiki ya beni na kitofera praise dino ndumanga akenya ingi tuya ni kwao mami na finance bilino chambe onoka Google yunala mwina simu sia touch na sia internet Google ye Kenya tiyo the most taxed country in the world. When they see taxed, whatever place Finland yeba tax ya 56%, Japan yeba 55%, Austria yeba 55%, ndeba si binge Israel yeba 50%. Isu ni income tax yeyoka. Slovakia, Netherlands, Portugal, all those countries here ba alone, ila to see the first world countries. Nisietengemeye na kuipa tax. Wasioka woka kila tuita corporate tax sio also so high even than our taxes. Na kila tuile kumana nikiki tukula nye FM ni waibwa. Ngilidiana. Ngilidiana sia FM ni sia tulo 30%. FM ni wati na 70%. 70% ya FM yithiba imwene kuthi kwa fuel kethena ngali ile ngene kuthi kwa school fees tio sindu cia muthembosu ile ngene kuthi kwa masivitale na ndawa ndihia cia kwende ondo ciekie ciambie kwensure kana medical ni nyetha yenzeo nondu ma witi nondu munthi kwi andu meumelia tutalwa twa pressure twa mathina tuma cost like almost 4,500 na ni ya tax kwi andu munthi mena maundu maingi school fees yulu kutu ya siata tuyasia ndino twenda kwitegemea withie ketha ni medical cover tio serikali nenga na medical cover ketha no NHF kethia o wa contribute no ne wa equal contribution ni twaile kuelewa userikali undu ithukuma nenengana for example jitwende na kwa budget cia account nona tunaka budget cia account kuoka kwi kindu kita wa climate change ila ni mbesa inenganitwe cia locally solution yes na masakuni to benefit na mbesa isu na unenga wa like something we call matching fund wa unye 1% ukane ombeza cia nene na 1% na maximum ni between 1.5 to 3%. Ila besa sia climate change. Kweo county ichuse ya assume 1%. Ni kanadona baya amanenge matching fund.
kena twimantha chao kena ila wewa mbesa hii cia housing si nenewa ekandu ko politicize na andu kuelewa NHIF ndowe not NHIF NSSF ndowe ni yambatiwe yauma no na NSSF ndoelewa nembeza cia kuciose ne wiyewe ukayewa manele yutene andu mana yewa slingi manele yukethewa no thukuma lakini wiyawa manele lakini yambata ye wende ukayewa for example ngilile tuile proposal sibo siambata what it means tandi dona akoka ukulye tuenda ukunenga bilioni yemwe we want tuenda ukunenga 100 billion tuonyewe tandi ukwete chao nikana tunengini ila sieta wa matching funds okay na tandi nenena unji asiata tandi nongina twithe twina kundu tuyete besa situ okay kuona kindu kicha housing na ibo ulawane na asia miaka 416 isitia concept ya housing concept ya housing tiesu concept ya housing ila debo ni kwethe na kinandu kibo housing levy debo kinandu kibo ni kana dona huka akoka kewa wendo tunenga bilioni yemwe inde iti na itu twina ki na ya makuka ndale ya kuka nundu donors si Îkûmbî na dona apply wa dona tulo kwenda interest ya dona either okay nundu wa thina kana donation si kunoka iku internet ni susi Îkûmbî okay Mvya mheshimiwa na watu meandatika 5 kwanza na watu meambinjo niweze we pastor nitunywa tax na pastors mko dhaamu no kunena ngomo no hindi no seo kwa uwe ngazi siasa ingi ngaya kanini ambao bwese munene kama iki yes mheshimiwa ngwadia na sheria Mwe ERASTUS mheshimiwa MAEKE nake okombe ya Kenya na zita Japan kindu chambe ambao sisi ya tax uzugu tulomwengi kunta Japan uyolo thukuma nondo wazizi ta Japan ni country developed kwa tugambe okombe ya finance bill ya wa Kenya na countries ta Japan tuambe sisi nzila situ cia abantu Africa kenda tukombea then ni kwenda utukuletie ulua maoni ala tulokuma kwa mwe yes kana ukuli wakulu nenze azuma nena obe umwe isu niwe ka hesabu na kindu cheta wa sampling katika data collection na niwe thukizie nenze azuma onze ba mundu kusupport finance bill ya mama kazi tulipe ushuru tujitegemea kwa mama umeo kwa tamba niwe kama kuna simu tekala bo manini ala maoni lakini tu akompani maoni azuma onze ala ingi almost 70 yutumia lokeziu ala ingi maze finance bill uno nizuku na ni kuongelela gharama ya maisha mwenezi na hizo ni point na juno jo enenzi mata kwenda be mundu kule kwa tax nundo no yuidi onze tanzia ya Kenya ni tuiba tax na kila ngona kutavya ERASTUS au mwenezi umwase na undu FM mwase tuiza kupika vandu ile ni bado ni kula kwa makampuni ela tuina mubano Kenya ona investors ala manenda uka Kenya masio na kampuni la tuina subano Kenya wisi kudia ni siambia kupungwa nundu methe ya makuona ni muyo ko kwibiandu tax ino ko serikali ni elite kwithia careful na ni notanu ni kuza kwithia be na fununu kana kila ngwenda kukwashua ERASTUS billion onde bitambungete na amendment na ni notanu ni kwithia committee ya finance na planning ya mbunge when fununu sikwase kana ni maisi some of the contentious issues around 7 mawe home yes mawe dio around 7 sisi mbili zui tambite kupita yes no eventually ni kuza kwithia schools ya NNZ na isu ni usio watu aweta bano su ya wa content creators tukwaze mekebe tax lakini mekebe tax mbingi tukama wishawi yes isu ya 3% na ilengi tuko na sina thina around 7 contentious issues uze kuthia ni cia siswa pe muntu ithita Tanzania numa Kenya tulia kwa tax na ila tukwasia pia twamina kwa tax ino nibe the event na kindu kitwa value for money tuwa tax na uze kuthia ni tukuona undu si utumeka na itu tuikuya tusapute county governments pia tuinela oversight rule kana mbesila tunewe tuhakikishe nasio na tax ila tu collect tuhakikishe mwenenzi kana nisu ikutumeka nesa kwa ERASTUS mbilu ilo ndo ili umunzi ni zuku kwa mwenezi wa Kenya okay na ni kuendea kuongela gharama ya maisha
ya ndo maitu ma Kenya nejo kutumi muona maoni mandu ala ingi maze finance bill ino tinzio na ndo lete kudu kizienezia ndo mama tusakuyi ndo makwasi. Alright, nimevyamo no. Mheshimiwa nondo wa uoni wako na welecho wako. Bwana FM tuke kwa kune wa muzezi wa mabasi wewe ukalie tuni. Amen. Cho mwewe? Ni mwewe. Aya. Ndise abege ndo osongea. Undumwe edukizia zundi mesi. Na pe ni kwa dio no mana ke na edukizia undu kunena. Mukuni wagura ase ba yake twiruro. Mukuni wazimo. Mukuni wazimo. Yes. Na nambaro no mukuni wakura. Kwanza we Asia serikali no katika halama amesakuyi. Ate wa mwithukizia nukuigwa Asia ikaende yende ni kubendwa mezile make yulwayo. You katika statistics isu kwa majority wetawa nizia abata muno katika atwa iloa ile koza matambia lawa ile koza thayunwa na muzia izio zu na langi noegwa pe mwithukizia ni kwate mwithukizia kana muzia wako na simwe ba eba akaiti na bege ndo otabia cha kawaida tu kana Kenya newe na ni utabia mu ngola lia hao very good and uzula za how mutongo TV how you know you wakilishita Kenya ingi muno akwetwa kwa Kenya neoi na ugo wago ni utapizia baani wosu Kenya neoi na okila kiendeye nimethao mazia hizi na oundu mazia hizi nimethukizie na balape uteti nimethao mene makamanai ini azimio ikete uteti na balape te uteti nimegwa ugetha nimekuwa maikuya ithembene nundu undu ni thio ciaitie ndigua bandu rubine yuko nuzeo muno o serikali igetha na andu makwete kuandika notes naigwe makulia pe mwakulia tutona kwikata na ugethia tunengane njia mbadala nikwete twende mbere tunena kiu twina options na alama zetu tulipe ushuru tujitengeme. I support that. Mundu twaile iba koti ateo you ukwiwa thita ta Scandinavian countries izu kwa jambe Finland wetwa ni mheshimiwa MAEKE Finland, Sweden, Norway na the upper Europe including Austria na India, you know, thita Japan, you know, these usiambi take ya musingi wo utumeine museo wa mali ila si ombania na number 2 sika kindu kita social protection ukethia onandu man thisu ni manenga wa kisomo cha mana na witi wa mana na lapi ni na numba cia mana ekaiti kuibia na alapi ni manenga wa leu you ERASTUS you kana waziendu isu na ngi ukule wenda muzala we anata wazi onoga tulwa muzala nusu ndwina thina nundu we mwebia numba na Kenya pa maka kwa stima wo ethawe na ziana nendebe fees na weza iwa no na we enda hospitali ne we pe hospitali wadi alelwa ne fair no ke we mubini nenza nuto no ko yo opukwa kibuka ukayandikebi ukanenga wale yuko ukewa etho kwata ona ndo ni depesa mbingi nundu ona ndeizu mbingi with ya nembende yuke there sina malelo ona zizi ondu twigite yu ambeyo ambeya sizi amazaku katika twa amazaku Nairobi undabike ndo kama ngwenda ukulia ba yu ndeizu nenda wote bekelo nje zina ba Kenya okwana ti lelo ula umete ilobi ukoka masaku wale ite kwitha wina sehemu ya mundu wa Kisululu na mundu wa motorbike FM apanga kumana Kisulu jake ilobi yanete mazaku kana umete mazaku ande ilobi ukethia nuto na kusemba na Kisulu kake oyeketa exercise ateo tumeambeza siamu ateo you Kenya te lazima thikitu ogethwa ni lazima utumie lelo na ni lazima ukaiba fare yuko ndeizu si mechanism cia cia kualangalama ya mekalile ukethia ona ukethwa ukwata ongili 20 nuro noza baivuna zio sawa neza wimwe yani ko tweza kuyanania Kenya na ndisu ne utabia tiza za ko nezu tibike balape dikuta izu bwezi yoto ziyambe ukwiwe ne amangu thila ziende na niku kuyandwala atanu byo Finland, Sweden. I have friends there and niku kuyandwala atanu muno nundu serikali ni siasa mazili na ba andwazu manenga ne court wona wo ni mona abaloendi paipa ndu bena webithanu
mundu etha ezi na etha nazi magwa ko muzi etha ne muko no tumia mbeza zie gusi ateni ukaba Kenya wakuli azi la ko ndisika na mailo kwa mbeza mbeza yote na mailo kwa Miwa maiteta mayaze no mo mio sienda yuko ugethia etha wina muzi we muzi ni wele kumbeza we gara umutume no imutho we lew no kwana yu sindu izu ni sio letwe ni serikali sio yuko no numelele ba u anjaje ningi unene ula ntukwende kwa twende thank you twende yai nienda tusise yu Azimio chumage na weta Azimio ni weta Raila Odinga na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka inena kwi iyo ngatekosia baya ndango ni kwatebeta ugote kaunti ya Makueni chathini cha mathiko cha anti wa Mike Sonko nuwetie kana abeta naona tear gas anaweze tear gas ni maandamano na Raila nuna akiwetete kwakana azia Ruto Mheshimiwa Ruto atumia mbunge kubirukiria ki na mundi mio kata ni mio kwatana na NND na hivi kana gala na kuitetea na Siasa na niweze nesa kana Azimio nina atoise maandamano yela yingi moka maungamia na hiwe tukizia NND ingi no meo kuli Azimio maandamano mioke ndi maandamano ni ndi Mheshimiwa MAEKE kanaambia naku ketha bili no nekopeta na niwaise nekopeta Azimio ni meo sio kama maandamano maandamano no mena weti mo nondo wazizia kwende na kunite maandamano mono na oba Africa wazizia ta Tunisia kuna ina maandamano manai very serious ni ndinena na mondo ngikombea kuna ina mpaka hunger strike sasa hivi yani makome to na koya na indi to na hunger strike Mackenzie Paul na atia nake na hunger strike koya kotini wa janzo na ize ndeoya nginyaila kithura kindiki ukawithdraw ndeto cia kana obwa maisha anyway tuye bau ningite kunenga nongelekanio kicha maandamano wasise ndu kombea Tunisia South Africa ni makuna maandamano ma class ugethia maandamano sundu makunwa ni ma touch the nerve ya target ya serikali ikethia serikali ni yavinio na tineno ndo majority leader waisie pende totumia jita wa revolution revolution yethana mwene lakini revolution yoni ya wane mundu andu maka revolt mwene ukethia musukumo wa isie ndo masukumito ni mwene maandamano ma Azimio ni matona kwa achieve kendo aje maya achieve kendo Azimio ya ina time ya NZOMO no ya ukuna maandamano mo na maya achieve kendo yu maandamano amo ni time bad no kasisia maendete mandidi miete molekete ibindezo weta ni yeba yu izuma za kwa achieve immediately ila kula si atangasiwe na mete kila masi yetu thikotini no gwe maminie maundu mo kuke kama kunie ma ketha makunie zinda yuma kase tuyetikela resorts ni si atanga so atuyetikela na tuyetikela na mai push ginaundu andu mato no push ketha beka mukate kaika koneka ketha konekelebu undu president undu Kenya Kwanza yaekia Kenya Kwanza ni ya play their music kila menda amekwe ya meka na ya bikabandu ya kolomeka ya me okay yinde tuina thina nundu Azimio ni ndongo yake ni nena akasia ndiane wa mwana azin tuzaise kalandi na Raila na president tuketanya maandamano twekalile tuono tuungami nangi twekalile tuungami kuyu mwene ndi ula wina akili no ko ubika bandu akekulia nondo twesio mama ula wenda asara muno thini wa sindusi ni mwene ndi ula umea muno maandamano makunwa ni mwene ndi itonie muindi mweusi nganya na eno nye mwana onacio isi unena siambie kwa setu iko na discrimination ala nene makwatwa tuyoko tetewa idia nini twakwatwa tuikona mundu kutetea ala nene matongo eti makwatwa maloya onde maisemba baya kwou maandamano maazimio pai kindu mayudi towards serikali however mena kila tuita effect nondo yula
meta nondu ko uthio ko Nairobi o muthenya ucio ni kwekala Wiki kiende lakini muno makoko ni koko kan oko ndisita slums lakini oko isio imwe ni kwa muno makothi na indongo isi azimio iko target ku kede esi athiku kuthokoania ku kibira Mathare kundu kwa muthemba ucio. Okay. Asante. Mheshimiwa Maluki okwa mituki azimio kwanza party leader wagu ni wodogeze yego kana nyo sio kaingi kwa kwitia gaze atoka kwa azimio methero mayazi bethe ona followers kwa baadhi ya kana itia gazini ya last year itia gaze iko bado kumaanisha kana mbona kindo baso hii maandamano ni mozungio na finance bill ya beta ERASTUS na isi binyol no tuene gutana siasa tunengetwe ni NZ na nindi sangri na mheshimiwa MAEKE muno nundu nindi ngutagendo kupita ilogo za kuwa Kenya ni kwa maandamano wengi nundu wa gharama ya maisha wale wiki serikali ni kumanyakana punda amechoka ino ye na yu yende otindi na yatindi aba yundungi nundu kindu chambe ethia nukwenda kuthatia mwenenzi maybe binda yu ingi mandu mene yumilaze muno maandamano nundu men manazi atomba kunenge serikali time lakini oyu ni barely 8 months na gharama ya maisha tueneza kuona kindu chuthe siendete sibandite kila muthenya na nini zenenzi ni manwete nundu nyene ni thukisia aene zunu makwasi kila bandu na ni tutembe anga likumbingi sianzi yetu ya Kenya na nini thukisie nenzi na ni makwasi ni mano yenundu gharama ya maisha ende kuongeleka na serikali kwasi nigu kana muswada wa serikali ndubaluka mbunge na mwenenzi ni makoso the yusu kuonia serikali kana na mwenenzi ni momeki serikali isu in power kwa exercise la the right isio sia kuna Mon Street nikenda serikali zikudia ni amedhukisa na gharama ya maisha zikudia ni athe okay ku ndiza bwasia kana maandamano kana ni time bound in fact yo ndi maandamano mogete gwithia merai nundu pena justification ya Kenya media na maandamano ethia finance bill ino nikupita nikuza kwithia finance bill iende ya kuongela gharama ya maisha maenezi ma Kenya. Okay. Asante na ende bwana FM twigwa guyu yu azizia azimio ni maize ni meosioka na wewa the two top leaders ma azimio maenda kuonania kana ni kuosioko ni kwena uwezekano na kada kwenge ya Kenya kwanza nimease no beta batorodo mheshimiwa bao wetikana ni watu wenyewe kwa mawali huku ni uye committee ya maundu asuma ngewasa mbesa baya mbungeni na sia ibe ipenge isusi nenganiwe na kwimwe kusitwiki idilitiwe ibetangwe kabisa kungi ithewe ta isu ya housing levy pia ithewe to 1.5 digital ithewe to 5% I think sindu cia muthembozo maandamano aya kethwa ni makuka mbe anapata mo maandamano yundu wa mbei ketha ni watoneka te ona maandamano nundu niwezi maandamano maile kuka moga hata namba 5 pezi ndu ingi ina maile kwamba kwika bau muteneza kubika maandamano na kila cha bata view ni kila Kenya kuwa maiweta yuma yasia hii na ayumbe twamaza kuyo ndama imbunge ni maka tuwakilishithio nthe no megala nthe maka nena maka azia ici ndu ino cina thina no ibendwe na ni kwatia mu Kenya la wa kawaida etho athigwa eo muyane munango ketha Kenya ni meka ketha atongo imoni mekala nthi maka kwatiania ateo ibezi ndu ilito no kwethe wasibo kindu chambe paya mbunge ni maka azia hii twendekele tupendwa cindu imwe withia akili ne no cindu ino cionthe ndikindu twita social construct o kindu kiuka gikethwa akili ne kwa mundu angewa tendene saka tendene
na ona atena zake zabu yake ayazi thi nitetiende nai na uti utapwete guo yu paka nani makazi ya isi nduizi wetwo monzai no te kwatiania with ya ni laisi kuola mathina ma maandamano ateo nendo gutebia ERASTUS nena no nizia no ugona nizia ija nithukizia ne nthimono na ni zo kwa manona mo na ngethukizia ndo mekwasia nendo gutebia enendi na ketha ne batoneka serikali ne ile kwithukizia ndo serikali na ndo asakwe ni baile kwithukizia ndo la mama za kuyema kama kuli ati mona tuende ata na ethabe bandu bethina mathika okendukela kyatabiwe muzumbe umogorwa Rehoboamu ni ataimaioi azumbe wa mbe 12 muzo wa monza mana mwiya ati munango ndu batoneka kwaneni andu anesa oneka kindu kula kingi kwambo maneni onesa we maneni onesa na wamino maneni onesa ui matongo ezi onesa na uimeka nesa na makagu atia yu kindu kila kitona kutuma enendi mathimbe makasia unity kuandamana ni magatha na serikali mewa metabia ite kwithukisia na ni utabizia ba ERASTUS twa ilokito boya muno nundu mu Kenya unduti unena uwo wa wonda ni twa ile kuiba court lakini mu Kenya no kuibenza ni twa ile kuiba court lakini be ukwati wa mu Kenya ukitite omosa wende na omosa kuma muthe mwe kuthiulongi na mu Kenya kwa wingi yutika yubika muthenya wa finance bill na bathi kukua baiwetwa bathiwa finance bill yipita ile u patena amendment nendo gutabizia ba ona andu ba Kenya kwanza makewe makalwe ngosio na makewe mapetewe na serikali la masakuyi na nundu wao ni matona kwasia nitienda onena undu we wathukanu na andu anatwa sakuyi na makewe maandamano utona kwithia no mathi. Asante na ile bwana muvya muno bwana FM kwanza kwa minako ka asuma Kenya kwanza wana magero maandamano no mathi na lilikana no yo tuko kwe finals ya UEFA Champions League nende onagozeza mubela we beo best wa kwa twasoma na ke primary etwa Derek ambiye kana we wa Kenya kwanza ambite we selekula kulaga kuna wajete na mheshimiwa Ruto azinda kwanza atana muno na ango ni azimwe mutano muno iyo ambiye we hu wabikiwe etwa maandamano no kothi ambiyu nyene uzingie na kuba na ende congratulations Manchester City ndo wazinda ikombe cha UEFA Champions League for the first time aya katu tusome motomani tuende na komina ndo amaza unena nyawoto yesomi na wa finance bill na twogeta bika saa 6 ite ndateka inya na tukatwika unit tukukima muno no tukewa bano lakini kutubikete ngona netweke tondo na yu nekane some motomani nda somete motomani nekane nengane namba ya simu kisebeni kuke the one wendo kona simu ngosa simu 5 namba ya simu niyo 0790870066 0790870066 isini ya Safaricom ya Airtel ni 0753986233 noti mwanza 5 kenda nyanya thandatu ile 3 kana noti mwanza kenda noti nyanya mwanza noti thandatu isuna somea alama teva 10 TV anduma radio 90 namba ni yesu lilikana kumbea siasa yethi awa imwe kwa imwe TV ni na radio ni usaidhia kila mwenende ni wavikiwa ni unenania kanisome motomani niambie na ngaleko ino ya niambia na Facebook kaniambia na Facebook niambia na mundu wetu wa Ipman John ya siati ni mongelete NSSF NHIF housing levy VAT withholding tax turnover tax mwanenyu Kenya kwanza bau tio muno mwenda enende na serikali izabaibu ata we haya Seba White yes, those who are saying that we must pay taxes wanajua pay as you earn ukato how much if mtu analipa 10k net analipa over 1k housing levy while yule analipa 1 million analipa 2500 kuna usawa pale just Samson Musyoka FM so media MCA MAEKE yolo wa finance bill nondo yaoneka ateko mielewa nganesa haya
FM kwa tuikie mwalimu indi Kariza mulatia yase Erastus kwani andu ala onze matena mawia ko mathoko mawia wa mwako nundu President Ruto yase housing ni kumanzia andu mawia ndiye sema ndizongeja David Mutinda tavyo MAEKE chali changu ni mathokoni 2027 haya we David Mutinda wewe wa Kalama ndiye Douglas Moki mundu ule ya otao ai we haya Monica Kasia nikulia niki meone nata kulazimithia andu chabina uzuye kulia niki meone nuta lazimithia andu aya bani zome teteketeke nukite YouTube tinyone nabika tuke wa mundu kwazi ati etwa niko gotea viongozi sana Erastus niko na request okay aya request ya gwena mio saa kwa niko ni request ya guni abigana nengwe ko waweta baye aje ya kusomea gramondo tiwa asante bantu manyama bani very hard rich say honorable Maluki ndine ona vando president una tishi maps oh yes my MPs we hata kama ni siasa kwingine hapana. Ruto alisema tutaona ni kina nani hawatataka kupea vijana kazi. Hii ilikuwa response ya vitu Kalonzo alisema. Hai Mutongo TV ni Jose kutoka Kitui. Hii kitu wakikubali tutaenda maandamano. Jose Mutia. Joshua Mtambo na Asiati. Mbona moma MPs maazimio meyaiwe mabinge finance bill ni leaders siyo kwa uva ithena president kweya ma MPs make ma support finance bill vai muthenya azimio ika support Kenya kwanza. Okay. Alfred Masai aite honorable Erastus asante yeah. Kule honorable Maluki kana wata mundu ni wona kindu ona kimwe kisio cha serikali ya Kenya kwanza kana kwatile ikotia ndongo yake ndakazi kibila 2027 ni mubia honorable Alfred Masai no honorable nengi cho sawa. FM thina wandeni waetiwe no and be as honest as you look. No Alfred Masai no musongia Jackson Mutunga watu wa UDA hata hawajui wenye companies wameanza kuhama Kenya na kama hamuami. Haya tuke kwa mundu nungetawoza simu by the way nendo so moto manya 5 no simu metoke kwa hiyo ambe yuko na simu Asiati Mesha Kimanzi. These people who brand anyone who is anti-finance bill as Mio are very much disappointing. Kwani people can't agree or can't agree to disagree on a level ground without being branded. Okay, kwanza wazo na wao mwingi mno. Jackson Mutunga, kampuni zinafungwa kama hamna habari watu wangu. Okay. Siasa kampuni siendie no bingwa. Azimio mwenengane alternative yeko ya raise tax mulinge musango ni kwati kuleze lodi kwa mheshimiwa Harrison twemina no kusongea FM anena ukweli Jackson Musyoki Maithia Ruto ako sawa bili ipitishwe ndio vijana wapate job. Okay, na mwewe woni wake usu naomba kuedit kidogo. Hapana. Ndio baba atende. Sawa. Jackson Mutuko. Erastus ambia MAEKE hawezi linganisha Kenya na hizo nchi za Europe. Kenya is a corrupt country and those taxes is another corruption. Yeah. That's why they are no corruption. Inde Alfred Masai wa muyo mbeta waone rabo. Tisawa nengi. Haya. Joshua Mutua
niyo utumaniwa muthene kenda no sesimu. For the first time, both employers and the employees are on the same page. If maandamano are called today, Ruto government will fall. Haya. Director kanini? Nenge simu yu. Nenge simu itano. Sia metuki. Wa una simu kwa ndaya. Desha wasiwa TV na radio. Na wetu wa mawoni metuki. Tuwa wana ni kwa atuka. Tuwa ilo hiyo koma. Tiwo? Hello Mutongo. Hello. Nene nao? Charles Mwima. Charles. Charles Mwima. Guma kuonga lani. Karibu sana ngalikosea ngelani. Wewe hata? Mzee. Ete wodi kane kulio. Ni mzee ni kulio. Iyo na uyongela wasia. Kanini akwetu kwetu kesi. Anajisikiza. Nenge si mwenge. Eka kwetu kesi ya TV ni. Hello Mutongo. Hello. Ndio mwewa. Wa wana simu nena tafadhali na wasia. Ndio komukomi. Hello. Ni nena nao. Hello. Ukayu. Nena mudi. Karibu sana. Oni wako ni ati. Ona kanini ndiko musia isi osu. Ndio mwewa kwa ndaya. Simuski. Ndio mwewa. Hello Mutongo. Ni neno nao? Nena Bernard Aya karibu ikombeni. Negolia Kulia. Ando azu madongelela mbezo. Amazala mabiyo dongela yi. Ndio kitobera. Ni muvyano ndo wa woni wako. Aya, tuko na simu iko ametoki. Nenda simu yake ile. Hello Mutongo. Hello. Ni nena nao? Nena na James Wangui. Wasia wende vyo. Kanini kwanza wasi osu. Kukunga. Karibu Nena na James Wangui. Ndiko kwa musesi osu. Nombiwa ni nena na James Wangui. Bongelela wasi tafadhali. Hapo ikindu kwenda twele yangu. Ila pinda kwa kubuku. Ona kemsa yuwa. Mutongo imuna busamboso kwa sia kwanza sawa. Kanini ndiko iwana na okay nenge onge kwa nenge musesi onge. Nenge simu inge tuone kana na wengale kwa yeba. Nondo ndio mwiwa kabisa. Hello Mutongo. Hello. Yes, nene nao? Na Joseph Mutemi Ya ni Garissa, habari ya Garissa? Garissa kujambo tunaendelea vizuri. Karibu sana, karibu ikombeni. Lakini ndio kwa hii. Ndabie. Kindu tu ngukiona hii. Nituko na kiki rugu muno. Nondo kindu kyambe ibinda kilamba tajikuma kwa mashinani wote kule janenga no jadi kwa sana mashinani. Yes. Kindu kyambe kukadi kwindwa na madina mengi muno tayitujudia mambo mengi na mambo mengi ndo maende. Na kindu kingi no tukuona atumia alama na miaka mingi alama matiku no mabiri mebinde membi na miaka 10. Makero amena vina mwingi muno vina ila pesa jidwa juri kwacha. Yes. Na makuti ya nzi yetu ya Kenya kiumo. Na pia wanavuku mimangai makaa kwa sandaka na makune na kiumo nzi yetu ya Kenya. Kwa uni vinda tuwale tegu zija kendo kike kazu kuchikisio. Asante. Magedi muno Garissa umatabi mazi ya Mutongo TV. Ikombea siasa. Haya ni muvya muno. Anza uzi ya kichambo muno. Aje bakali ka kiumo. Hello Mutongo.
Hello. Hello. Ni nene nao? Hello, inena chao zimema na kwa baungi na. Yu. Ehe. Ni bora kwa. Mutongo yuzu na ukumana kana mutu bako tuna jino mutu walu tuka ubakoti tuko bako tuka ubakoti na ndo matila wo kila matila wa koti ukitu tondo wana ukito nene utongo langwa na yu kile bindo kwa wako ngoloso kwanza awa kila kingi mujumbo nyogo mundu ngaba ungo wangeni wauke mujumbo unaujeno kutoa moja kwa nini boda hizi kwa utumwa stima. Yes. Kwa ndo wa manu olipa wa mauta makuwa ndo na mama kwa kama boda kwa stima. Okay. Mungu kwa si nani Mungu mtungu wa wana ndo na kuna na ngome sana lakini atongo maisha mata buka tu kuonja mwa upande ula wa serikali mbona ndo nije bwana nchi kama sabuta aya ni mobi hapo no efe mwadega wane nanga aya ti amudia kana kanini ezime amudia kana ne agya nara tiwo aya nengeyo hello mutongoi hello mtongo ni nene nao? Nana mtibimuli. Hello? Uyasiata we, karibu. Hello? Woni wako tamwene ndi? Nana mtibimuli. You like that, yes. Weta. Mwana kwa kwanza. Kwa ndo tuwele kia. NZOMO. No tumasia. Lakini wabina sikizana kwa na vina. Hivi jira ngeto angelembea. Uingize na matibabu. Hicho kwa kile ndio. Lakini kienda kwa pole ya balati yote. Na huyo mmoja ukatoka tena ndio ndio bana bana. Okay. Hata mwanzo ndio ndio cha ndio. Mama bwana kumana kuna sababu tukamukio ndio mnaloglo. Asante, ni muvea. Kwanza uzwa nena naambia bikabau nakwa ni bikabau ngalekoni yazimu. Nenge keilyu. Na nenda to mine atongo ye. YouTube toyena ngewambingi, yuba ijanga wambingi. Kedawe kulwa kwanda yasongea kwame tuki na niambia na MAEKE. Na MAEKE dizigilaima. Ndokabiru jenda tekaili. Yes, to minute minute chambe ne muvya munene na pe mundu wakulie kulio asia 2027 chathe changue mathokoni paya kwitu Kalama na ndingwe kathia thini wa miesu monza etwikite lelo 14 na maram lelo itana ibetika tope na peri Yesu itunena kiemani cha mutoyo itwende kwikia na stima na itukienela issue ya last mile ya stima na sindu ici cionthe cikonia uthukumi na nyando ma Kalama ninisi ngakwatana na andu ma Azimio kugwito tuikwata kindu twithite twi kibinduni kwa ibinde ya saa na decisions ingo make ta your leader cia ku support government ni twikwitikilana kana kwina umu wa maisha kiuba imundu ukulea lakini kwa twikala paugu tutena solution kila ndo anakwasya ni tumeanisi na serikali lazima na tui nenga serikali all time nini yithukume nundu okila ketha yikilio yatambia matambiele yikatekwa oyatambia matambiele yitekwa tuikaende ya tandi na kila kingi ta Kenya twendane na tuyiya wendo mbe nundu twendana ndikona majority leader ta Azimio ngamwona ta Mukenya mwenzangu na ndi make decisions on mbunge la nene tuka make sober decision si lead yetu ni love ti ku chest thumb nitu ku agree kana o serikali no Kenya kwanza yina kwikuna kithui muno na kwenda kuona nya twikeselebu ta Kenya kwanza
kwikuna kithui tutumio sheria ila siebo nebo tu osumbe ni na twepo na nondu ngai ni wo kela siando na tuikethe tuitelema nondu ngai akenda kunyo sumbe na kunya kwacha akenda wekala miaka 20 wekala wa miaka 20 otherwise ngai ni athime nthi yitu ya Kenya na ndathi mandu ma Kalama na itwende na kuthukuma na ngai niwe wisi maundu ma 2027 niwe wisi kana tuketha kuo kana tuiketha kuo yuninye ni bau ta MCA na yangu muthukuma miaka elangu newa ni ngai ni muthukuma na asante na indi niwo wane na neza bio na efe mwandaba cia muno ona maandikone meitwo one wiziki ithe tweka kunena tutuyasya one ezi tu watu itiana watu asya twekiwa tik kana twekiwa yi bane femwe cho tumienda tekemwe na nusu tukamina yundu ambe inusu nendo metumia legenda teka inusu nendo metumia kwa kunenga ne pole kwa mutumia omwe wetha aisha mbikiwe kumbe muno na ngai no na muthomo icio haba aya bandu betawa paya kangundo kaleko cia matungulu bandu betawa kambuso mutumia betawa Steven wa mativo nese onamuka ula tumweta inyati ni mana cia isia ni munango nese ndo thoko wa cia isi na ina mamia kana kwe mathiko wa kana na ngai atutethia na tunenga matha tikati guko mucio ucio saibo le cia kwata member we kumbe ndo nese mutu cia cia muno na indi utanamba kwendea muno na kwa yune na tumangeri cio kia kisomo cio no su taandeleba we kumbe na family ya Mutongo TV FM kethwa kabika nenga nengeri cio cia kia kisomo asante na kwa ngazela wa katano ba ya kitwi nina utuma wene wakilisha nondu not tukumana ndo katwika ukazio kethe FM ndeba wi yandu ma kitwi nena ngethi cia FM na ni mumwisi na ni waketha nyamuno ko asante nika nani mine pe makulyo ele ikulyo yambe yo twasie ekwani line na twaile kuipa ila tukobete ya umieba muzeja wakulu nambia FM nena uwonda ondo eteze nena uwona yes you look kawe mukeiwa ondo as you look atomia ndeteze nenda ukutabia ekwani thela musumbike bake watie ba yaiba kube trillion ile kwa na record lete tabagwa ateo serikali ya Jubilee ila ya ambesi utongo ngilile na 13 kukwabika ngilile na miongole na ile yoka kuma ekwani naye bakube trillion ya 10 kwa serikali ila inabeti inaendie tamu ile netona kueleza ekwani leo undu thekeiwe ila inaina musumbe na monini wake na athukumi ma serikali alama nayo bayo uzuni wo ubwo na bayo ubwonge ekoso namba yake lipe museisi okulilie na nikulu na iwe yo kamono kwane watunenga no mawoni meke bathukania yulwa tutona kwikata hivi nika no gethia netwa Siasa ugethia court tukuongeleka muno yundu ambe nitukwendeo na kweba court indikila twenda tikaziyo gethia twa mundu ucio eba court ndana atiwa tena kindu chako ya na ugethukize ni wiwa akenya ingi maiku yake baki ni watatangie na nendo gutabia undu kibake watatie katika kuendezia nthi tukunao sindulite ima kindu kine elejo ndatiko ona ndibi tokaba tikuna onzia ile nicio timantha mbesa ciacio cia utwaisia nthi na be kindu kumwe tikuna kitawa fiscal policy na kindu kingi tikuna kitawa monetary policy na serikali moka makekala nthi makekulia ati yote itumia fiscal policy kana titumia monetary policy yu serikali lo kuigwa inabetie ya ngilile na 13 kuibwa ngilile mangole na ile inatumia fiscal policy na neo kibaki throughout we atumia monetary policy na kibadho kwenye chazo ni miau kibadho kwenye chazo kithaki laizi kueleze yu mundu la uteze terms ya economics ninzia no nzia laizi tawo serikali ya ile kwamba kuikala ndeka asiati titena umya the court kwa tize kana nitongela the ala methwa na income methwa no kwati
ukethea atina aingi muno undu batoneka nika no ukethea etha ni koti ona te koza silingi ile kwa kila mundu tena andu ingi makumya koti na uwikika kwa kufinance andu ala mekwenda investment cia small scale. How? Serikali mailonena na bengi kwezila the central bank makamea ati there's interest rates. Nikana withia mundu akoba mbeza cia ku invest onaka kwata kafaida kanini aketha tonda kutungia mbeza izu na akatielwa na kindu na bekwa tikakwata my investors maingange muno na especially alama small na medium scale na nendo gutebia alama drive ya economy ni mwasu. Okay. What are we doing with fiscal policy? Fiscal policy tumasia koti mundu la we na musala taku na MCA na FM na MCA sini fiscal policy muno ya kumia musala lakini titenda kuongela titekulana niti kuongela andu alama kwete kwa kandi etha niti kwenda timesia kaba tongele andu ala matona kumya koti withia na ingi muno nikai tumeta mzimwe tutumeta mwe wetiwe bani mwashimba make ito economies of scale kana tina andu ingi piu kwa una tika umya koti kaini ni ukwata mbeza la tukwenda ate azia ize maitu na edukezia unena nyewa finance bill nduna thela nundu ona ndineza bika mwana wako na makuru na itu izenga ya runenga manongi kwetha tono nena obo wa okenya ndu yendera monla maitu na itu kwenda na onena nundu itu ezitu ni saa stake na kwi asia izia na edukezia mena itu na mutungi ya mbeya ngayaka mwikeneza na abingwa manongi watiko mane bae kumbini tika kwa mana na tika nena na nyenjuma luka ni nyeka kunila kawa kena misako. Amen. Na indi mbeya muno bana FM nondo wa kuka kwa madhamanya no yoka na indi Mheshimiwa Harrison twemine nini ese unagu umio waza megwani no kwaza twemine Îkûmbî ni mu ERASTUS na nitwethe no nya museo na nitwende akusomithia NNC alama tusakuye yulua finance bill na kila ndonya kwasi ERASTUS tuinanzia mbingi serikali itonya kusisia uweze kuthia tuinaendea kosa koti mwingi kumakula ku NNC na mambo otonya kila kitu on goodwill ya kana ni makwenda kusubia pesa ila tukuiba tax ni kuza kuthia ila serikali kuiandike chief administrative secretaries 50 na ni usikilo mwebwa over 700,000 na makuka matu ni makwenda kutongela kutuiba tax kwa hivyo kuna ni goodwill na NNC mekuthia makwelewa kila tukua twende kuiba tax na kila kingi serikali mali tekwika ni bena loopholes mbingi kana katika wasanya wa taxes na ni mali tekusil loopholes isu sionze nikienda wese kuithia kila mundu ula ile tekuiba tax ni wewe nundu wasisi hata in terms of rental income pe anu mengi methi ama kuepela nzesu kuza kuthama ikuiba tax kwa hiyo tuenanzia mbingi muno tutonya kuimprove wasanya wa koti situ bate kwilela mwenenzi muiyo wa kwendea kumongela tax na kingi to reduce government expenses, unnecessary government expenses nikenda wese kwithia tuinendea kumisia mwenenzi na nundu wa masa ERASTUS kane bikebu na ngwendea kukethia NNC mako nimendete muno maodi ya MIGWANI na ngume ne tukwendea kumatetea serikali nene ende kwete mbesa katika account government situ nikenda tuende kumathukuma na chudi choke ndukumoto kuthia tuende kutetea ni kuza kuthia mbesa ni sili zidete sisi eleso muno na ukuza kuthia NNC maitu tuitonya kumathukuma nesa mbesa zitakuka ibinda ila ya elite kwa hiyo tukwendea kumatetea na ningwendea kumathukuma unaende kumathukuma na ngumea nini sini mumba na kindu Îkûmbî ni munyano wa umunzi na ondu FM wasya ngai atubingu ya mwanyongi tukoke Îkûmbî na tukwendea kunenani. Asante sana. Hende ni muvya muno atongoye ni muvya muno Mheshimiwa Harrison Maluki usuni wa mutongoye wala ainge ndi ni wa mbunge ya kaunti ya Kitui na yende ni MC wa MIGWANI kuya mwingi West tiwo natuko mane muthenya wa Friday kuya Parkside Villa na mwathoche muno kaunti ya Kitui bas haya majority leader ni wa wet Parkside Villa okati andu ba Kitui na by the way nondo weba na twigitwamina ndonda besie speaker Mheshimiwa Katesia ni mwenda kuo awenda besia Mheshimiwa weta wa Keluma mwene mwenda kuo na Mheshimiwa langi wonde
akatola na anangi on the market wi niwe na automata majority leader. Asante sana inondo wakoka na ende timu vya muno bwana FM inondo wakupata mwanza na kuoka Îkûmbî mheshimiwa MAEKE ni muvya muno inondo wakoka ukakwata mwanza na ututhe kitwi wakatano ngethece bwana Kabio mwakomana na mheshimiwa onde mama Machakos assembly mheshimiwa Ndwiki mheshimiwa Ndaka na alangi onde matabie Îkûmbî tu sawa no twende tu matabia tuthe kitwi tuthe kitwi tiwa nondo kitwi kwe chathi na ile mosese na kuni muvya muno tondu watu awetane kana kitwi kwe chathi na chathi ni wakatano matuki 16 moyo uyu wa 32 chathi kinene cha atombo night nondo we motongo ile na odhocha uchathi ni kulika wengi moyo kulika ni mbeza siana no ndo pesa to ini mono nondo we motongo regular ni maana 3 alafu VIP weze kwe nonginya tukania kwe alama VIP alama ndete kala kuta bwana FM na tumo tax bwana na by the way we nikugwe ati no ni wakilishi wewe mimi ndiko ni kwe kapika ukethe ngopika mbe wakwa ukabika imbe wakwa ni famu akoka FM ni ugite kwa night ko to ko baneku leze nge mwenda akone ndo FM uyu we etha o mundu wa munembo mo we FM we ende uyu no wonde kwekane uyu mona uga na ende erazi wetha ya no kwanza ni tha ne munini mbe ondo mbona aba uwe ndo manambe yange twithiane kitwi na ende kwelange otondo nawe tanikana kitwi twina Kativoi twina Maima twina Kisinga ende twina Ken wa Maria kana Mutongwe na indi atangasi on the wa Mutongwe TV Mutongwe FM bethi ma FM weka omewa anezi wewe ando methukize Mutongwe FM weka omewa ugewa nini zene mweze manyanga kalagele tukamba kuene kuni kaoneka TV ni na MC Toto na ile mwana ingiro star kivezi indi kuya ndo angi charity chambo kwi ngono kele tukainike kama ndo mawendo kwi ongeo MC Bob kwi ando ingi muno ala ukakomana na mambo thanyano ko twithiane muthanyano usu wa katano tweki waje wa katano usu ukite na ende Îkûmbî ni wachumwa ukite tukaende na wachumwa usu tukethwa na chathi matu ndukolwe ciathe nile weekend ino cia atongo ye nondo we mutongo chathi cha mboya baya kanisani wa AIC matu twinake etawara matelemi Zipora Eric na mundu Steven Kasolo Kitole nito ERASTUS kitoko NZOMO muvya mwanya kwa wandela maile kumbia siasa mukoni wa visa Joseph Kawinzi kana kamwana aindi director madam Wini Kanini maiteli anisanga le kone swing na Joseph Kireka ndongo graphics twetha na Kim Brian aindi radio ni twetha na mundu we Sam Maunda na ngaleko ya Belingwa mauvo ikumbia siasa njawa Benjamin Mwaka kuma ngaleko sia ilovi kwa oyu tuanesa twethiane iswingi